эзэнд зориулаад сүр жавхлан таних дарагтыг сүлийн үргэлжлэн ихний болон сүлийн магтаал бүгд хамтдаа залбирсан сэтгэлээр магтъя. Амен. Сүт магтаади өргөж байгаа Монгол үйлчлэлээ эзэн хандаа залбирая. Доор бүрнээс бясалган залбирая. Эзний үгийг харилцан уншлах хийцгээе. За намайг уншихаар та бүхэн тодорч гэснийг уншаад за ээлжлээд уншин слайдн дээр хараад өгөөрэй. За өөрсдийн бурхан нь эзэн байдаг үндэстэн өв юугаар болгохоор түүний сонгосон ард түмэн ерөөлтэйе. Сэтгийхээ газраас тэрээр дэлхийн бүх орсон суучдыг ширтдэг. Цэргийн олноор ялах хаан гэж үгүй, хүчний ихээр чөлөөлөгдөх баатар гэж үгүй. Бид ариун нэрдэд итгэдэг учраас зүрх минь түүнд баярлалаа. Эзэн танд бидний найзны дагуу хайр инэрлэлтэй бидний дээр байх болтугай. Амен. Амен. За өдрөөс уцгаано. За гарцнууд хамтраагаар ариун хүндэтгэл сэтгэлээр үргэлжлээд иртээрээ. За одоо Монголын сүнслэг манлайлал академийн оюутнуудын найр дууны багийг урьж байна. Зэлүүд тал ганцны үүсний багтаалаа эзэн талбарыг өргөсний дараа Чэжүү Монгол чуулганы ахлагч Баян мөнх маань төлөөлөн залбирал хийж байна. Yeah.
Халелуя. Disney training бас бидний чуулганы өмнө араа хамбар ирэх бас болсон талхалтай байна. Эцэг бидний ирүүлсэн ялаа хэлхийг хүсэж байна. За тавтай тавтар бүлгээр байгаа. Сүнсэндээ ядуус ирүүлдээ энгийн хандлага биднийхэн ашигласан ирүүлдээ бид хайршил авах. Илгүүнчүүд ирүүлдээ бид дэлхийг өвлөх болно. Зөв байдлын төлөө өсөж цангацсан ирүүлдээ бид цахардах болно. Илгүүнчүүд ирүүлдээ бид өршөөл өмнөдийг хүртэх болно. Зөвхөндөө цэвэр арим байсан ирүүлдээ бид Бурхныг харах болно. Амар тайвны тогтоосон ирүүлдээ бид Бурхныг үлдээж мэдлэгдэх болно. Зөв байдлын төлөө ачигдсан ирүүлдээ бидний хандлага бидний хаа. Аавда зөвхөн үсч. Хайрцэн энэ цагийг өгөж олон газраас бидний хандлага нь сонсхийн өргөлийг хийх нэгтгэж байгаа. Олон дадрыг өгөж өнөөдөр төргийн дамжуулал пастрын амаа ариусын хилчдэг ойлгол та өөрийн үгийн хилчдгийг дүүрэн байлгаж өгнө. Сонсох бидний дотор ч гэсэн та өөрийн үгээ ярьж бидний ухаалаг ойлголтыг өгнө. Бид энэ цаг үнээр танаар санаж тиймээ бид таныг дэлхийг энэ цагийг задлаа гэсэн. Энэ цагийг та үнээр ихээс дуусгах ариусаа ялгаж өгөөрэй. Эзэн Есүс Христосийн нэрээр залбирч байна. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгсөн эсний утгатай харъя. Иохан номны 9-р бүлгийн 26-аас 41-р Библи байна. За слайдн дээр харахаар та бүхэн слайдаас хараад хамтдаа ишлээд уншицгаая. За шингэрээ Иохан номны 9-р бүлэг 26-аас 41-р Библи. Иохан 9-ийн 26-аас 41. За дадагчсан байгаа слайдн дээр уншицгаая. Хараа ирсэн юм. Анч байхгүй байна. Рокетээр яг дээр атана. За бидээс уншаад танаа бидээс дагуулсан хараарай. Тэд түүнээс тэр чамд юу үлдсэн юм? Тэр нүдийг чинь яаж нээсэн юм бэ гэж асуухад би танарт хэдийнэ хэлсэн. Та нар сонсоогүй. Юунд та нар дахин сонсхийг хүсэв? Та нар бас түүний дагалдагч болохыг хүсэж байгаа юм биш үү гэвэ. Фарисеучуд түүнийг харан зүгж чи л түүний дагалдагч байна. Харин бид Мосегийн дагалдагч. Мосед Бурхны айлцныг бид мэднэ. Харин түүнийг хаанаас ирснийг ч бид мэдэхгүй гэсэнд өнөөхөн. Тэр нүдийг минь нээсэн байтал та нар түүнийг хаанаас ирснийг ч мэдэхгүй байгаа нь гайхалтай юм. Бурхан нүгэлтнүүдийг сонсдоггүй. Харин Бурханаас эмээж хүслийг нь үйлдэгч хүнийг сонсдгийг би мэднэ. Төрөлхийн сор хүний нүдийг нээснийг цаг хугацааны эхлэлээс хойш хинч сонсоогүй. Энэ хүн Бурханаас ирээгүй юм бол тэр юу ч хийж чадахгүй байсан гэлээ. Тэр гин нүгэл төрсөн атлаа бидний заах нь уу чигээр түүнийг хөөн гаргав. Юудэчүүд тэр хүнийг хөөн гаргасныг Есүс сонсоод түүнийг олж чи хүний хүнд итгэж байна уу гэхэд эзэн тэр хэн бэ? Би түүнд итгэе гэв. Есүс чи түүнийг харсан. Одоо чамтай ярьж байгаа тэр мөн гэлээ. Тэр эзэн би итгэж байна гэд түүнд мөргөв. Есүс түүнд би энэ ертөнцид шүүлтийн төлөө ирсэн нь хардаггүй хардаг. Харгастыг сохор болгохын тулд юм гэж айлдав. Есүстэй хамт байсан зарим фарисеучуд үүнийг сонсоод түүнд бид бас сохор байх нь уу гэхэд Есүс тэдэнд хэрэг та нар сохор байсан бол нүгэлгүй байхсан. Гэтэл та нар бид харж байна гэж ярьдаг тул нүгэлч нь байсаар л байна гэлээ. Амен. За чи хүний хүнд итгэж байна сэдвээр Монголын Сүнслэг Мандралын Академийн захирал Чэсвжан пастор маань эснийг дамжуулнаа. Халелуя. 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 Халелуя.
ирсэн чинь сайн боллоо, өрөөж байна гэж хэлээрэй. 잘 오셨습니다. ирсэн чинь сайн болсон шүү. сайн илээ. баярлалаа ирсэн. 파이나 교회 아하. 제주 성도님들 함께 해주셔서 반갑습니다. 오늘 세주 먹은 조선 이тгэ시 다 그냥 함께 봐가 맛있다 나 갖다 놓으시노. 할렐루야. 네. 축복합니다. 자, 요르제. 여러분 오늘 날씨도 너무 좋죠? 아들 사가가로 힐 사가면 되면 뭘 들었어. 날씨도 너무 좋고 또 하나님께서도 우리를 한껏 축복하시는 날입니다. 사가가 사가 나갈 때들 бурхан энэ өдөр бидний хүссэн чинь 요럴 때들이마. 아멘. 여러분은 몽골에 태어났고 또 몽골에서 또 오고 이래 또 저는 한국에서 태어났고 함께 모여서 하나님의 자녀들이 함께 예배하는 이 모습을 우리 하나님이 너무 기뻐하시죠. 아멘. 다 бүхэн Монгол төрсэн, Монголоос ирсэн. Би бас Солонгос төрсэн, Солонгос гэх тийм ээ. Гэтэ бид хамтдаа мөргөл өргөж байгаа энэ дүр төрхөнд бурхан маш их баяртай байгаа гэж итгэж байна. 아멘. 어차피 우리는 태어난 것은 다르지만요. 고향은 같아요. 아멘. Хэдий бидний төрсэн газар өөр ч гэсэн бидний төрлөх нутаг маань нэг юм аа. 아멘. 우리 사순절에 우리 함께 모여서 예수님께로 갈 수 있다는 거, 예수님과 함께 할 수 있다는 거, 우리가 마음을 모으고 또 기도하면서 십자가 앞으로 갈 수 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. Ялангуяа бидний тийм ээ зовлонгийн өдрүүдэд хамтдаа цуглан мөргөл өргөж, хамтдаа цуглан залбирч, бас бид хамтдаа цуглан загламаар тийм ээ явна гэдэг ямар том өрөөл болохыг төсөөлшгүй маа. 아멘. 아멘. 아침에 보니까 여러분들이 7바퀴씩 땅밟기를 하면서 제주 복음화를 위하여서 또 아멘. 여기 선교센터를 위하여서 이 기도 제목을 가지고 말하지 않고 다 7바퀴씩을 기도하면서 행진하는 모습을 볼 때 우리 하나님께서 반드시 응답해 주실 것입니다. Өнөөдөр харсан та бүхэн маань тийм ээ 제주 одоо арлын сайн мэдээж тийм төлөө бас манай дэлхийн илгээлийн төвийн одоо үйл ажиллагаа газрын төлөө газар гიშгэх залбирал хийж ирсэн 7 удаа тойроо бидний зөв бурхан тэр байдлыг хараад ямар их баярлсан болоо ямар их тааламжтай байсан болоо гэдгийг төсөөлшгүй маа. 아멘. 아멘. 여러분이 밟은 그 땅에 복음의 씨앗이 뿌려지고 아멘. 다 бүгд гიშгсэн тэр газар сайн мэдээний үр цацагдаж 내가 밟은 이 땅에 миний гიშгэж байгаа энэ газар 복음의 씨앗이 뿌려지고 сайн мэдээний үр цацагдаж 그러므로 영원히 살아날 걸 생각하시면서 тэгснээр сүнслүүд амьдрна гэж бодохоор 기뻐하면서 하시기 바랍니다. бодсон сэтгэлээр талархал хийгээсэй гэж хүсэж байна. 아멘. 아멘. 네, 오늘 본문은 내가 인자를 믿느냐. 그래서 오늘의 생각 보고 치 훈이 훗 이тгэж байна уу? 아멘. 같이 따라해 볼까요? 오늘 한번 나가 드리. 내가 인자를 믿느냐. 치 훈이 훗 이тгэж байна уу? 아멘. 아멘. 비 이тгэж байна. 아멘. 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 네, 오늘 말씀은 내가 인자를 믿느냐. 오늘의 생각 보고 치 훈이 훗 이тгэж байна уу? 네, 에베소서 2장 8절과 9절에 보면 Эфес номын 2-ын 8-аас 9-ийг харах юм бол 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것은 너에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하니라. Эфес номын 2-ын 8-аас 9 хэлэхдээ харагтун 에베소서 2장 8절로 9절. Эфес 2-ын 8-аас 9 хэлсэн байгаа. 에베소서 2장 8절로 9절. Эфес 2-ын 8-9 Нэгүслийн учир итгэлээр аврагдсан та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үүсээр чинь биш тул хинч сайрахгүй болно. 아멘. 아멘. 여러분 행함으로 구원을 받는 것은 아닙니다. 그러니까 옷에 아울렛 아낌시. 그래서 우리는 하나님께서는 우리가 믿기만 하면
구원받게 하셨습니다. Гэхдээ бурхан биднийг итгэх юм бол аврагдахаар болгосон байгаа. 이것을 우리는 은혜라고 합니다. Бид үүнийг ивэл гэж нэрлэдэг байгаа. 아무 대가 없이 Ямар ч одоо төлөөсгүйгээр 내가 예수 그리스도를 믿기만 하면 би Есүс Христэд итгэх юм бол 구원을 받습니다. авралыг авна. 이것이 바로 은혜입니다. Энэ бол ивэл юм аа. 믿음은 하나님의 선물입니다. Итгэл бол бурханы бэлэг юм. 네. 하나님께서 주셔야 받는 것입니다. Бурхан өгчээж бид нар авдаг гэлээ. 그러니 아무나 예수를 믿는 것이 아닙니다. Тийм учраас хэн дуртай нь Есүст итгэдэг биш ээ. 예수를 믿는 믿음은 하나님께서 특별하게 주신 선물입니다. Есүст итгэх итгэл бол бурханы онцгойлон өгсөн бэлэг юм аа. 무슨 선물요? Ямар бэлэг гинэ? 은혜의 선물. Ивэлийн бэлэг юм аа. 은혜의 선물. Ивэлийн бэлэг юм аа. 아무런 대가 없이 Ямар ч болцолгүйгээр 내가 믿나이다. би итгэж байна. 내가 믿나이다. Би итгэж байна 구원을 받습니다. гэж хэлээд итгэлээр тэр ивэлийг авдаг юм аа. 그러므로 저와 여러분 오늘 축복하고 축복해요. Тийм учраас өнөөдөр бид өхөн бол үнэхээр өрөөлтэй хүмүүс юм аа. 우리는 항상 감사해야 합니다. Бид үргэлж талархах хэрэгтэй юм аа. 내가 예수를 믿게 된 것에 감사하고 Би Есүс итгэж байгаадаа талархах ёстой. 나는 행위로서는 도저히 구원을 받을 수가 Би 없습니다. үйлсээр огт аврагдах боломжгүй. 그런 자격이 없습니다. Тийм эрх надад байхгүй. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 저와 여러분에게 예수를 Эзэн хэдий ч 구원을 бурхан 받게 하셨고 танд надад таныг намайг Есүс итгэхээр авралыг өгсөн байна. 오늘 하나님 집에 나와 예배 드릴 때 저와 여러분의 예배를 하나님이 받으신다는 거죠. Тэгээд өнөөдөр бурханы өмнө өргөн нэрээр залбирх үе таны миний мөрөглийг бурхан хүлээж авна гэж байгаа. 아멘. 아멘. 예배의 대상은 Тэр 하나님입니다. мөрөглийн объект бол бурхан юм аа. 저와 여러분이 드리는 이 예배를 하나님이 받으시고 일하신다. Таны миний өргөж байгаа энэ мөрөглийг бурхан хүлээж аваад ажилт юм аа. 예배는 무엇이냐? Мөргөл гэж юу вэ? 마음을 드리고 정성을 드리고 сэтгэлээ, 뜻을 다하고 목숨을 다하여서 Сэтгэлээ, зүрхээ, тийм ээ, хичээл зүтгэлээ, оюухан, ань насаа бүгднийг өргөд 신령과 진정으로 드립니다. үннээр сүнсээрээ өргөх зүйл. 이 예배를 하나님 받으십니다. Энэ мөрөглийг бурхан хүлээж 다시 авна. 말하면 예배는 드립니다. Өөрөөр хэлбэл мөргөл гэдэг бол өргөж байгаа процесс юм. 마음을 드리고 정성을 드리고 뜻을 다하고 예물을 드리면서 Сэтгэлээ өргөд, хичээл зүтгэлээ зориулаад эд баялгаа өргөд 감사함으로 талархсан сэтгэлээр 날 드립니다. өөрийгөө өргөж байгаа. 네. 그러므로 우리가 예수를 믿게 되었던 것만 해도 여러분은 감사해야 합니다. Тийм учраас бид Есүст итгэх болсондоо талархах хэрэгтэй. 예수님의 이름만 불러도 우리는 눈물이 나야 합니다. Бид Есүсийн нэрийг дуудахад нулимс урсгах хэрэгтэй. 나 같은 죄인을 살리신 예수님. Над чиг нүгэлтийг аварсан Есүс. 그 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨고 Есүс Христ нийтлээ өгсөн. 피 한 방울 땀 방울 하는 나누지 Тэгээд 않아. үнээр ганц тусал цусааж, усааж үлдэрлгүйгээр 나를 위해서 다 쏟아 нийтлээ 부어 бүгднийг нь урсгаж өгсөн. 아낌없이 주셨던 Харамсах зүйлгүй надад өгсөн. 그 예수님 때문에 Тэр Есүсээс болоод 우리는 구원을 받았게 됐고 бид авралыг олж авсан. 예수님 이름으로 기도하면 Бид Есүсийн нэрээр залбирвал 내 아버지께서 들으신다 했습니다. миний аав бурхан маань бүгдийг сонсно гэсэн. 이것을 믿는 것이 믿음입니다. Үүнд итгэхийг итгэл гэж байгаа. 아멘. Амен. 믿음은 하나님께서 주시는 선물입니다. Итгэл бол бурханы өгсөн бэлэг юм аа. 그 선물을 받지 못하는 사람은 예수가 믿어지지 않습니다. Тэгэхээр тэр бэлгийг авахгүй байгаа хүнд Есүс итгэдэггүй. 하나님께서 그 사람에게 우리 모두 한 사람 한 사람에게 믿음의 선물을 주시지 않으면은 우리는 믿을 수가 없습니다. Бурхан бидний хүннийг бүр итгэлийн бэлэг өгөхгүй бол бид итгэж чадахгүй. 다시 말해서 믿음이 생기지 않습니다. Өөрөөр хэлбэл итгэл бий болдоггүй. 아무리 말씀을 들어도 예수님 이야기를 들어도 Хичнээн үг сонсож ихтэй Есүсийн талаар сонссон ч 믿어지지 않습니다. бид итгэдэггүй, бидэнд итгэдэггүй. 그래서 믿지 못함으로 지옥에 가는 거죠. Тэгээд итгэж чадахгүй учраас л бид нар там руу явж байгаа. 그러므로 멸망의 길로 가는 거죠. Тэгснээр бид мөхлийн зам руу явж байгаа. 우리 주변에 한번 사람들을 보세요. Иргэд орны хүмүүсээ аваад үз. 아무리 복음을 전해도 듣지 못하는 사람이 있습니다. Биштэй сайн мэдээ тараасан ч тиймээ сонсохгүй хүн байна.
오늘 본문에 보면은 바리새인들은 하나님을 믿는다고 말하고 성경을 많이 읽는다고 하고 안식일을 철저히 지키고 일주일에 2번씩 금식하는 등 율법대로 산다고 했습니다. Өнөөдөр ихтэй байгаа фарисеучуд хуулийг агштаас сахидаг, 11-ийг тасралтгүй өргөдөг, 7 удаа 2 удаа мацаг барьдаг тийм ээ. Гэх мэт хуулийн бүх залтуудыг алдаа мадаггүй сахидаг гэж өөрсдөө сайхдаг байсан. 네, 어떤 생각하기에는 굉장히 경건하게 사는 사람들처럼 보입니다. Тэдний өнгөцөх нь хальтхан харуул тэднэр маш сүсгтэй, цэвэр ариун амьдрдаг хүмүүс шиг харагдана. 그리고 누구보다도 예수 그리스도를 잘 믿는 Бас 사람으로 тэд 보입니다. хинээс ч илүү Есүс Христэд сайн итгэдэг хүн шиг харагдчих. 그런데 바리새인들은 끝까지 예수를 믿지 않았습니다. Гэвч яг үндэ фарисеучуд эцээ хүртэл Есүс итгээгүй. 끝까지 예수를 믿지 Тэд 않았습니다. үнээр эцээ мөч хүртэл Есүс итгээгүй. 이들은 예수를 믿지 않았을 뿐만 아니라 예수님을 십자가에 못 박혀 죽였습니다. Тэд Есүст итгээгүй байгаа зогсохгүй. Есүсийг загламаар цогтлож алсан байна. 왜 이렇게 되었을까요? Яагаад тийм болсон юм бол? 왜 이렇게 되었을까요? Яагаад тийм болсон бэ? 왜 이렇게 되었을까요? Яагаад тийм болсон бэлээ? 왜 이렇게 되었을까요? Яагаад тийм болсон бэ? 왜 이렇게 되었을까요? Яагаад тийм болсон бэ? 예수님을 믿지 않았어. 눈을 뜨셔요. нүдэ нэгэрэ. 묵상하는 시간이 Тэгээ 아닙니다. одоо тунгаан бяцлагдаг цаг биш. 예배 시간에는 눈을 똑바로 뜨고 Тэгээ мөрөлийн цаг нүдэ том үлдээе. 마음을 드리고 정성을 드리고 뜻을 다하고 Тэгсээр сэтгэлээ бодол санаагаа 집중하는 것입니다. төвлөрөх хэрэгтэй. 눈 딱 감고 Нүдэ анаа Gue гэж эсвэл юм болохоо. Энэ хүн юу ярьж чинь тэр хүн юу ярьж чинь 온전히 드리는 거 아닙니다. энэ бол бүрэн төгс мөргөл биш юм аа. 유대인들은 Юудэчүүд 지금도 유대인들은 전쟁이 일어나도 одоо ч гэсэн юудэчүүд дайн болсон ч 예배 시간은 정해집니다. мөргөлийн цагаа яг тодорхой гаргаад өргөдөг. 총알이 쏴도 Бууны сум нисчилсэн ч 그대로 있습니다. тэд ингээд яг л хэвээрээ зогсож 예배 시간을 들었습니다. Наваад мөргөлийн цаг учраас хөдлөхгүй. 예배는 드리는 시간. Мөргөл гэдэг бол яг одоо би бурханд өөрийгөө өргөж байгаа байхгүй. Би 영과 진리로 드리는 би 예배. сүнсээрээ үннээрээ өргөж байгаа. 이 예배를 하나님 받으십니다. Ийм мөргөлийг бурхан хүлээж авдаг. 네. 이 예배를 받으세요. Ийм мөргөлийг бурхан хүлээж авдаг. 여기에 다 예배 드린다 하지만 Энэ бүдэр бүдэрээ мөргөл өргөж байгаа гэж байгаа ч 하나님이 받으시는 예배가 있어요. бурханы хүлээж авдаг мөргөл байна. 졸면서 Унтаал, 온갖 생각하면서 янз янзын бодол, 예배 드렸다. тэгээ мөргөл өргөсөн. 아니에요. 교회 왔다 간 거지요. Тэр мөргөл өргөсөн гэж зүгээр цуглаа нэгээл явсан. 그건 교회 왔다 간 거지. Тэр хүн цуглаа нэгээл явсан. 예수님께 예배 드린 게 아니에요. Есүс мөргөл өргөсөн биш. 지금 현대인들은 교회 다니는 사람은 많아요. Одоо орчин үед цуглаанд явдаг хүмүүс олон байна. 그러나 예수를 믿는 사람은 적어요. Гэхдээ Есүст итгэдэг хүн нь цөөхөн байна. 아멘. 아멘. 우리는 예수를 믿습니다. Бид Есүст итгэдэг юм аа. 감사함으로 나를 드리는 거예요. Тийм учраас бид талархсан сэтгэлээр өөрийгөө өргөж байгаамаа. 대통령 앞에 갔는데 감사해서 대통령 초대를 했어요. Ерөнхийлөгч нь урьдлага аваад очлоо гэж бодъё. 근데 가가지고 Тэгээ очиод ингэ санаагаа дурчаад ингэж авах уу ерөнхийлөгчөөдөөс. 이렇게 가 있습니까? Ингэ байж авах уу? 내게 말하세요. Надад хэлэх юм хэлэх. 말하세요. Хэлэх. 그렇게 합니까? Тэгдэг лөө. 아니잖아요. Үгүй шүү дээ тийм ээ. Үгүй. 무슨 말씀하실까? Юу хэлэх болоо? 제가 듣겠습니다. Би сонсчих. Сайн сонсноо. 저를 초대해 주셔서 감사합니다. Намайг өрсөнд баярлалаа. 제일 깨끗한 옷을 입고 Хамгийн цэвэрхэн уцаа өмсөд 집중하세요. яг төвлөрдөг. 대통령보다 더 위대하시고 Бурхан бол ерөнхийлөгчээс агуу нэг. 비교가 되지 않아요. Харьцуулшгүй нэг. 하나님 앞에 왔어요. Тэгээ бурхны өмнө бид ирсэн байна. Тийм бурхны өмнө. 우리는 예배는 그래서 집중해야 돼요. Тийм учраас бид мөрөглийн цаг төвлөрөх. 우리 예배를 받으시고 Өнөөдөр бидний мөрөглийг 우리는 аваад 또 일주일을 섭리할 수가 있어요. бид бас тийм ээ бурхан мөрөглөө өгснөөрөө 7 хоногийн амьдрал маань ялалтай байх болно. 예배를 잘 드리면 또 일주일을 섭리할 수가 Бид 있어요. мөргөө сайн өргөх юм бол бид 7 хоног ялалтын амьдралаар амьдрах. 바리새인들은 형식적으로는 예배를 잘 드리는 사람처럼 Фарисеучуд бол гаднаасаа харахад мөргөл сайн өргөдөг хүн шиг
харагдсан. 그런데 그들은 예수를 믿지 않았습니다. Гэвч тэд Есүст итгээгүй. 예수를 믿지 않을 뿐만 아니라 Тэд Есүс итгэхгүй байгаа зогсохгүй. 예수님을 십자가에 못 박혔습니다. Есүсийг загалмай цогтолсон. 왜 그렇게 되었을까요? Яагаад гэсэн бэ? 바리새인들은 예수님을 믿지 않기로 작정했기 때문입니다. Фарисеучуд Есүст итгэхгүй байхаар шийдсэн учраас тэр. 이들은 예수님에 대해서는 마음의 문을 닫아버렸습니다. Тэд Есүсийн тухайд сэтгэлийнхаа хаалгыг хаасан. 이들은 왜 마음의 문을 Тэд 닫았을까요? яагаад сэтгэлийн хаалгаа хаасан бэ? 이들은 예수님께서 안식일을 지키지 않기 때문에 예수님을 죄인이라고 생각했습니다. Тэд Есүсийг амралтын өдөр сахидаггүй болохоор Есүсийг нүгэлтэн гэж бодсон. 예수님께서 안식일을 지키지도 않는데 어떻게 하나님으로부터 온 사람이란 말입니다. Есүс амралтын өдөр сахидаггүй юм чинь яаж Бурханаас ирсэн хүн байх юм бэ? 그러면서 예수님을 그들은 정죄했습니다. Тэгээд Есүсийг буруутгасан. 그래서 예수님에 대한 마음의 문을 꼭 닫아버렸어요. Тэгээд Есүсийн талаар сэтгэлийн хаалгаа хаачихсан. 구약 성경에 보면 Хуучин гэрээ Библийг харвал 하나님께서는 안식일에 자신이 먹고 살기 위해서 밭에 가서 일을 하거나 장사하지 말라라고 했습니다. амралтын өдөр өөрийнхөө амьдралын төлөө наймаа хийх юм уу талбайд очиж өөртөө хурааж болохгүй гэж Бурхан хуучин гэрэн дээр заасан байдаг. 자신이 먹고 살기 위해 밭에 가서 일하거나 장사하지 말라고 하셨지. Энэ өөрийнхөө амьдралын төлөө талбайд гараад өөртөө хураах юм уу наймаа хийхгүй бай гэсэн болохоос биш. 아무 일도 하지 말라 하지 Юу 않았습니다. ч хийхгүй бай гэж хэлээгүй. 아무 일도 하지 말라 하지 않았습니다. Юу ч хийхгүй бай гэж хэлээгүй. 구약 시대에는 안식일에 제사를 드렸습니다. Хуучин гэрний цагууд амралтын өдөр тахил өгсөн. 안식일에 할례도 행했습니다. амралтын өдөр хоцлолч хийсэн. 또 양이나 염소가 고등에 빠지면 안식일이라도 건져 주었습니다. Бас хон ямаа тийм ээ одоо нөхөнд унчихвал амралтын өдөр байсан ч гаргаж авсан. 그리고 제사장들은 안식일에도 하나님의 일을 열심히 했습니다. Бас тахилчнаар амралтын өдөр байсан ч Бурхны ажлыг идэвхжүүлэн хийсэн. 지금도 마찬가지입니다. Одоо ч ялгаагүй. 주일이 되면 평일보다 더 바쁜 사람이 많습니다. Эсний өдөр болох юм бол жирийн өдрөөс чидэд завгүй хүмүүс олон байдаг. 목회자, 중직자, 그리고 파스토, 그래서 여러 가지 Өөр 모양으로 харилцагчдод чуулганы үйлчлэлийн багийнхан маш завгүй. 이 여러 가지로 봉사하는 사람들은 아주 새벽부터 아주 바쁩니다. Янз бүрийн үйлчлэл хийдэг хүмүүс өглөө өөрийн 5 цагаас эхлээл завгүй хөдөлдөг. 많은 일을 하느라 Тэр 바쁩니다. зүйлийг хийхдээ завгүй байх. 안식일, 주일이라도 하나님의 일을 해야 합니다. Тэр амралтын өдөр, эсний өдөр байсан ч Бурхны ажлыг хийх ёстой. 아멘. 아멘. 예수님께서는 안식일에 말씀을 전하시고 병든 자를 고치시고 많은 사람들을 구원하셨습니다. Есүс амралтын өдөр өчтөр нэгийг идгээсэн олон хүмүүсийг аварсан байгаа. 그리고 바리새인들은 예수님이 왜 안식일에 병을 고치시냐고 따졌습니다. Тэгэхээр фарисеучуд Есүстэй ирээд та яагаад амралтын өдөр хүн идгээгээд байгаа юм бэ гэж өчөрсөн. 예수님을 정죄했습니다. Есүсийг буруутгасан. 요한복음 5장 17절에 보면 예수님께서는 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다라고 했습니다. Яг номны 5-ын 10-ыг харуул Есүс хэлсэн. Эцэг минь ажиллаж байгаа тул би одоо ч ажилласаар байгаа гэж хэлсэн. 하나님께서도 안식일에 쉬지 않으시고 하신 일을 예수님께서도 쉬지 아니하시고 하신다라는 Тэгэхээр Бурхан тийм ээ. Бурхан хүртэл одоо амралтын өдөр ажилладаг байхад Есүс ялгаагүй амрахгүй 그런데 ажилладаг. 바리새인들은 예수님을 정죄했습니다. фарисеучуд тэгж Есүсийг 그리고 буруутгасан. 바리새인들은 예수님에 대해서 마음의 문을 닫아버렸습니다. Тэгээд зөвхөн фарисеучуд Есүсийн тухай сэтгэлийнхээ үдийг хаасан. 그러다가 바리새인들은 끝까지 예수님을 믿지 않고 멸망했습니다. Тэгээд фарисеучуд эцсийн мөч хүртэл Есүст итгэхгүй байсан байгаа мөксөн байгаа. 여러분들이 한 가지 조심해야 할 Бид 일이 нэг зүйл анхаарах хэрэгтэй юм аа. 어느 목사님이 아주 은혜롭게 설교를 하셨습니다. Нэгэн пастор маш ивэлтэй номлол хийсэн байна. 그래서 목사님의 설교를 들으며 은혜 받는 사람이 많았습니다. Тэгээд пасторын номлолыг сонсоод ивэл авсан хүмүүс олон байсан. 그러니 자연히 부흥도 되었습니다. Тийм учраас мэдээж сэргэлтчихсэн. 교회가 부흥되다 보니까 다른 교회의 성도들 중에 그 교회에 오는 사람이 많았습니다. Чуулган сэргэн мандсан болохоор өөр сүм итгэгчдээс тэдний цуглаанд олон хүмүүс ирсэн. 그렇게 되자 주변에 있는 교회 목사님들이 그 목사님에 대해서 나쁘게 이야기하는 Үнээс 여러 болоод 가지 бидний сүмийн пастор, 목사님들이 тэр пасторын талаар янз бүрийн муугаар ярьж пасторт маш хэцүү байсан. 어느 권사님께 어떤 분이 권사님 이 목사님의 설교를 들어보세요. 아주 은혜롭습니다. 라고 했습니다. Тэгтэл нэг өдөр нэг нь одоо эмэгтэй ахлагчид нэг хүн хэлсэн. Ахлагчаа та энэ пасторын номлыг сонсоод үнэхээр ивэлтэй гэсэн.
그러자 그 권사님께서 그 목사님 나쁜 사람이에요. Харин тэр ичгэлсэн. Гүй наад пастор ч муу хүн. 하면서 고개를 절레절레 쳤어요. Тэгээд гүү гэсэн. 권사님은 그 목사님에 대해서 마음의 문을 닫아버렸어요. Өөрөлдөх юм бол тэр ич тухайн пастрын тухайн сэтгэлийн хаалгаа хаасан байна. 나쁜 사람이라고 마음의 문을 이미 다 Муу 닫아버렸어요. хүн гэж одоо сэтгэлийн хаалгаа аль хэдийн хаасан байна. 그래서 그 목사님의 설교를 들으려고 하지도 않았습니다. Тэгээд тэр пастрын номлыг сонсхийг ч хүсээгүй. 아멘. Амен. 아멘. Амен. 여러분 마음의 문을 여세요. Тэр сэтгэлийнхаа үдийг нэгээрэй. 마음의 문을 열고 저를 좀 쳐다보세요. Сэтгэлийн үдээ нэгээд над руу хараарай. 예배에 좀 집중하세요. Үргэлж дээр төвлөрөөрэй. 다른 거 보지 마시고 Өөр 보세요. юм хийхээ болоод урагшаа хараарай. 아멘. Амен. 말씀을 선포할 때 제 말씀 선포를 들으려 하지 않는다면 은혜를 받지 못합니다. Үгийг тунхаглах үед миний тунхаглаж байгаа үгийг сонсохгүй байвал ивэл авч чадахгүй. 저는 교회 나갈 때 평신도 때 처음부터 Би анх одоо цуглаанд явж эхлэхдээ 토요일만 되면 가정 예배를 드립니다. хагас өдөр болгоод гэр бүлийн мөргөл өргөсөн. 아이들과 함께 가정 예배를 드리고 Хүүхдүүдтэйгээ цуг гэр бүлийн мөргөл өргөөд 가정 예배를 드리고 гэр бүлийн мөргөл өргөөд 가정 예배를 드리고 гэр бүлийн мөргөл өргөөд тэр ихчээ наашаа хараад хий ихчүүлээд байна. Ихчээ наашаа хараарай. багш руу хараарай. 왜 자꾸 여기를 보세요? 저를 좀 봐주세요. Дээш энэ хүн рүү хараарай. За доошоо хараарай. Энэ багш руу. 여러분 앞에 서면서 아침에 깨끗하게 옷도 입고 예쁘게 해가 썼는데 좀 봐주세요. Та нар юм зорсоход үлээнээс хойш би гоёлоо гангалсан намайг харж өгөөрэй. 그 마음의 문을 닫아버리면은 Тэгэхээр сэтгэлийнхаа үдийг хаачихвал 자꾸 딴짓하니까 엉덩이를 잊어버렸어요. 가정 예배를 드리고요. гэр бүлийн мөргөл өргөөд 항상 기도하는 게 무엇이냐면 өргөж юу гэж залбирдаг байсан бэ? 내일 선포될 목사님의 말씀 Маргааш тунхаглах пастрын үг. 제 말씀이 되게 해주세요. Миний үг байхад туслаач. 저에게 들려준 말씀 되게 해주세요. Надад сонсогдоосоо би сонсмоор байна. 제가 듣겠습니다. Би сонсё. 하나님의 음성은 어떻게 듣느냐? Бурхны дуулыг яаж сонсдог вэ? 여러분 하나님의 음성 듣고 싶으시죠? Та бүхэн Бурхны дуулыг сонсмоор байгааз 하나님의 음성을 듣는 방법이 Бурхны 있습니다. дуулыг сонсох арга байгаа. 주일날 목사님을 통해서 말씀이 바로 하나님께서 여러분에게 들려주시고 하신 하나님의 음성입니다. Эсний өдөр пастораар дамжуулахыг хийж байгаа үг бол яг одоо Бурхан танд хэлж байгаа дуу хоолой юм аа. Амен. Амен. 다른 걸 자꾸 들으려 하지 마세요. Өөр юм сонсох гэдэг хэрэггүй. 주일날 선포되는 이 말씀이 Эсний өдөр тунхаглагдсан энэ үг 하나님께서 하나님의 종을 통해서 여러분에게 들려주고 싶은 하나님의 음성으로 들으시면은 Бурхны боолоор дамжуулан танд сонсохыг хүсэж байгаа Бурхны үг гэж итгэн хүлээж авбал 가장 은혜로운 성도입니다. хамгийн ивэл авч байгаа итгэгч болно. Амен. Амен. 내 마음의 문을 열어 Сэтгэлийнхаа үдийг нээх ёстой юм аа. 일주일을 토요일에는 TV 보지 않고 7 хоногийн хагас өдөр зураг үзэхгүй, 다른 거 하지 않고 өөр юм хийхгүй, 내일 하나님의 성전에 예배드리고 маргааш Бурхны өргөнд мөргөл өргөхөөр явна. 몰아서 뭐 금까지 열심히 일하고 Тэгээд нэг тохиолдолд 5 өдөр хүртэл итгэхийн ажиллаад 토요일 날에는 내일 주일을 위해서 хагас өдөр маргааш эзний өдрийн төлөө 하나님께서 내게 뭐라고 말씀하시고 Бурхан надад юу гэж хэлэх болоо? 그것을 기도하면서 오는 성도는 Тэр үгийг хүлээж залбирэн ирж байгаа итгэгч нь 내게 주시는 말씀 үнэхээр тэр номлолоос яг өөрт өгсөн үгийг 이미 열린 마음으로 왔기 때문에 аль хэдийн тийм ээ нээлттэй сэтгэлээр ирсэн болохоор 은혜 받을 준비를 하고 왔기 때문에 ивэл авах бэлтгэлтэй ирсэн болохоор 그런데 그냥 자다가 그냥 아, 일어나서 잤어요. 아무렇게나 하고 гэтэл унтаал ямар санаа бодлого тий босоод 왜 가야 되나 말아야 되나 цуглаад явах болох уу гэж 아이고 байгаа. 피곤한데 오늘 좀 쉬고 Йоо ядарч чинь өөдөж амарчдээ гэлөө. 여기서는 가라 하고 Тэгээд эндээс яв гэдэг 육체만 좀 자자 махан минь унтээ гэдэг. 그래가지고 그냥 싸우다가 무시시가 오면 Тэгээд бөөн дуртай дург ухшуугонжуулаад ирвэл 교회 와서 딴 생각을 하고 цуглаанд ирээд өөр юм бодоолсон байна. 잠이 오기 시작하고 Ойргож эхэлнэ. 하나님 말씀은 하나도 안 Бурхныг 들리고 ерөө сонсогдохгүй. 목사님이 들려주신 예하 Пастор ярьж байгаа жишээ 우스운 얘기하면 хөлтөө хаа
чамайг инээлсэн юм. 말씀을 하나도 생각 안 나요. Тийм л юм санаад үлдэхээс Библийн үг юу ч санаад үлдэхгүй. 그렇게 오늘 목사님 설교가 뭐였니 물으면 Тэгээд өнөөдөр пастор номлол юу байлаа гэж асуувал 다 잊어버려요. бүгдийг тас мартчихсан. 네. 목사님이 그냥 예화들을 가지고 재미있는 얘기해 Орондоо 주는 пастор ярьсан жишээ тэр зүйлэл санаанд ороод ирдэг. 우리는 말씀을 들어야 합니다. Бид Библийн үгийг 네가 나를 сонсох 믿느냐? хэрэгтэй. Чи надад итгэж байна уу? 예수님 물으십니다. Есүс асууж байна. Амен. 제가 믿나이다. Би итгэж байна. 믿으면 보리라. Итгэвэл чи харнаа. 아멘. 아멘. 지금 예수님께서는 사순절에 여러분을 초대하십니다. Одоо Есүсийн зовлонгийн өдрүүдэд таныг урьж байна. 나를 가까이 하라. Над руу ойрт. 내 길을 예배하라. Миний замыг бэлд. 나와 함께 교제하자. Хамтдаа нөхөрлөе. 하나님과 멀리 갔다면은 Тэгээ Бурханаас холдоод явсан бол 가까이 들어오는 시간. Бурхан руу ойртож эргэж ирэх цаг байна. 이 사순절 기간. Тэр цаг бол энэ зовлонгийн өдрүүд юм аа. 아멘. 아멘. 십자가를 묵상하면서 Загламыг тунгаан бодоод 우리 바이나 우리 교회 여기 학생들은 숙제를 해요. 날마다. тэгээд баянаагчаа манай одоо эдгээр даалгавар хийж байгаа өдөр бол 어떤 숙제를 하냐? 저 다락방에서 자는 사람들은 ямар даалгавар гэхээр энэ дээдлийн одоо дээврийн өрөөнд унтж байгаа оюутнууд маань 하루에 7번씩 십자가를 묵상하고 өнөөдөр 7 удаа загламыг бэлтгэв. 또 저기 A센터에서 자는 사람 Цаатлын одоо тэр залбирлын өрөөнд унтж байгаа хүмүүс 제주센터 주변을 2,000평을 돌면서 제주гийн энэ төвийг ингээд тойроод 2,000 газрыг тойроод 돌면서 제주 복음화와 제주 сайн мэдээ тархины төлөө 위해서 기도합니다. бас энэ өргөний төлөө 하루에 залбирч байгаа. 7번씩 Хоногтоо 7 төрч байгаа. Тийм даалгавартай явж. 다락방에 사시는 분들 Дээврээр унтж байгаа хүмүүс 숙제 잘하고 있어요? даалгавраа сайн хийж байгаа юу? 아멘. 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 아주 저 A센터 사시는 분들은 아주 잘하고 있어요. Тэгэхээр одоо залбирлын өрөөний эгчнэр бол үнэхээр сайн байгаа 뭐 юм. 제가 지나가도 아는 척도 안 합니다. Тэр намайг өөр таньдаг сарайч гарахгүй шүү. Юм яриад залбираад ахтахаа завгүй. Шугаш ингэ ахаа зүгээр. 그러면서 지금 아침부터 일찍부터 돌고 있어요. Өглөөнөөс хойш завгүй тойрох гад бүгдээрээ тийм ээ. 여러분이 밟은 그 땅에서 Тэгэхээр таны алхсан тэр газар 분명히 하나님께서는 축복하십니다. Бурхан гарцаагүй ерөөл танд өгнө. Амен. 아멘. 아멘. 믿으십니까? 이тгэж байна уу? Амен. Амен. 요한복음 9장 26절로 34절에는 하나님 이렇게 말씀하셨습니다. Яхананы 9:26-аас 34 дээр Бурхан ингэж хэлсэн байна. 우리가 잘 알듯이 맹인이었던 사람과 바리새인의 이야기가 나옵니다. Бидний мэдж байгаачлан төрөлхийн сохор хүн ба фарисеучуудын яриа гарч иржээ. 바리새인이 서서 노릇을 해야 할 텐데 Фарисеучуд багшийн одоо дүр эсгэж 바리새인은 형편없는 사람이요 맹인이었던 사람이 фарисеучуудын хувьд ямар ч одоо амх юмгүй сохор байсан тэр хүн. 바리새인의 스승인 것처럼 보입니다. Тэр хүн эсрэгээр фарисеучудад багшилж байгаа юм шиг харагдчихэ. 바리새인들에게는 믿음이 없었습니다. фарисеучудад итгэл байгаагүй. 이들은 형편없는 종교 생활을 Тэд 했습니다. үнэхээр ямар ч хэрэггүй зөвхөн шашны амьдралаар амьдарсан. 그러니 맹인이었던 사람보다 못한 사람들 Тийм учраас яг үүндээ төрөлхийн сохор энэ хүнээс ч дор хүмүүс юм. 교회 나온 지 얼마가 되었는가? Би цуглаанд яваад хэр удсан бэ? 교회에서 내가 어떤 직분을 가지고 Би цуглаанд 있는가? ямар одоо тий үүрэг хариуцлагатай вэ? 그것을 보고서는 그 마음에 그 사람의 믿음을 알 수 없습니다. Эдгээр тэр хүний итгэлийг тодорхойлох боломжгүй. 30년, 40년 되었다 할지라도 30 жил 40 жил цуглаанд явсан ч 교회만 다니는 사람이 있습니다. зүгээр цуглаанд л явдаг хүн байна. 오늘 나와서도 Өнөөдөр ирсэн ч 내가 예수를 믿음으로 би Есүст итгэснээр 믿음을 선물 받은 사람이 있습니다. итгэлийн бэлгийг авсан хүн бас байдаг. 예수를 아는 사람이 있습니다. Есүсийг мэддэг хүн байна. 네. 그래서 어느 장로님께서 목사님들이 계시는데 여의도 순복음의 장로님이 어느 날 많은 목사님들이 계시는데 목사님들 교회는 교인이 몇 명입니까 물어보는 거예요. Тэгээд нэг өдөр Явиndo төгсөмөдөө сүмэнийг ахлагч олон пасторууд байгаа газар очоод пастороо танай цуглаан хэдэн хүнтэй вэ гэдгээр тус хүрчлээ асуусан байна.
그래서 제가 야단을 쳤어요. Тэгээ би зэмлсэн. 장로님 무슨 그런 말씀하세요? Ахлагчдаа юу хийгээд байна? 교회 수 많은 그런 여의도 순복음 교회만큼 많은 데가 어디 있어요? Тэгээ цуглааны итгэгчдийн тоогоор оюутгийн сайн мэдээ шиг их одоо хүнтэй сүм хаан байх вэ? 그런데 목사님들을 만나면 Гэтэ пасторудтай уулзвал 목사님 교회에 예수님을 아는 사람, пастораа танаа цуглаан Есүсийг мэддэг хүн. 예수님을 아는 사람이 몇 사람이 Есүсийг 있어요? тэмээ мэддэг хүн хэдвэ гэж асуух хэрэгтэй шүү дээ. 그걸 물어봐야지. Тэрийг асуух хэрэгтэй. 교회 수 몇 명입니까가 중요한 게 아니에요. Итгэгчдийн тоо хэд байгаа вэ гэдэг нь чухал биш ээ. 그냥 교회만 왔다가 교회만 나오는 사람 많습니다. Зүгээр цуглаанд ирж очдог хүмүүс олон байдаг. 예수님을 아는 사람, Есүсийг мэддэг, таньдаг хүн. 예수님을 닮은 사람이어서 Есүсийг дуурайсан хүн тэмээ хэдвэ? 이게 중요한 Гэтэл чухал юм аа. 아멘. 아멘. 예수님께서 예수님의 그 많은 군중들 사이에서 예수님은 12명의 제자를 두셨습니다. Есүс тэр олон дагалдагчдын дундаас 12-ыг өөртөө гаргаж авсан. 직분이 중요한 것이 아닙니다. Өөрийг хариуцлах чухал биш ээ. 믿음이 있어야 천국을 갑니다. Итгэл байж аж Тэнгэрийн улсад очдөг юм аа. 아멘. 아멘. 우리는 믿음으로 구원을 Бид 받습니다. итгэлээр аврагддаг. 우리는 사람을 쉽게 판단해서는 안 Бид 됩니다. хүнийг амархан шүүж буруутгаж болохгүй. 정말 믿음이 있는 사람입니다. Үнэхээр итгэл байгаа хүн үгүй юу? 믿음이 얼마나 좋은 사람이라는 걸 Итгэл хэн 알려면 сайн хүн бэ гэдгийг мэдвэл 첫째, нэгдүгээр 하나님의 말씀을 똑바로 알고 мэдхийн тулд нэгдүгээр Бурхны үгийг зөв мэдээд 말씀대로 사는 사람인가? үгийн дагуу амьдрч гин үү? 살아있는 믿음을 가진 사람인가? Амьд итгэлтэй хүн үү? 이것을 봐야 합니다. гэдгийг харах хэрэгтэй. 둘째, Хоёрдугаарт 예수를 믿는 사람은 얼마나 변화가 되었는가를 봐야 합니다. Есүс гэсэн хүн хэр өөрчлөгдсөнийг харах хэрэгтэй. 얼마나 변화가 Хэр 되었는가? өөрчлөгдсөн бэ? 아멘. 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 믿음이 생길수록 예수님을 닮아갑니다. 이тгэл бий болох тусам Есүсийг дуурайх хэрэгтэй. 말하는 것이 달라지고 Ярьж байгаа нь өөрчлөгдөж, 행동하는 것이 달라지고 үйлдэл нь өөрчлөгдөж, 생각하는 것이 달라지고 бодол өөрчлөгдөж, 가치관이 달라지고 үнцэн өөрчлөгдөж, 인생의 목적이 달라지고 амьдралын зорилго өөрчлөгдөж, 나의 상품에 달라지고 зан чанар өөрчлөгдөж. 변화가 일어납니다. Ийм өөрчлөлтүүд бий 이 болдог юм аа. 변화를 거룩이라 합니다. Ийм өөрчлөлтийг бид ариусгал гэж байгаа. 예수님 하나님께서 나도 거룩하니 너희도 거룩하라. Бурхан гэсэн би ариун тул та нар ч ариун бай. 아멘. 아멘. 우리는 어디까지 거룩해져야 Бид 되느냐? аль хүртэл ариусгах ёстой вэ? 예수의 성품으로 Бид 거룩해져야 Есүс 됩니다. Христийн зан чанар болтлоо ариусгах ёстой. 아멘. 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 맞으시면 아멘 하십시오. Зөв гэж болж байгаа амийн гэхгүй юу? 아멘. 왜 오래 다녔지만 성품이 전혀 변하지 않는 사람이 있습니다. Цуглаан удаа явсан ч гэсэн зан чанар нь огт өөрчлөгдөөгүй хүмүүс байдаг. 그런가 하면은 교회 다닌 지 얼마 안 되었는데도 변화된 사람이 있습니다. Гэтэл түүнтэй харьцуулахад цуглаанд яваад удаагүй ч өөрчлөгдсөн хүн бас байдаг. 아내의 아멘. 변화된 모습에 남편이 감동하고 Эхнэрийнхаа дүр төрхнөөс нөхрийн сэтгэл хөдөлж өөрчлөгдсөн дүр төрхийг хараад 남편이 아내를 따라 교회에 나오는 경우도 있습니다. нөхөр нь эхнэрээ дагаад цуглаанд ирэх тохиолдол байдаг. 아멘. 아멘. 이런 사람이 제대로 된 믿음의 사람. Яг ийм хүн болвол зүй ёсны дагуух итгэлийн хүн юм аа. 아멘. 오늘 이 시간 자기 자신이 교회 다니면서 예수님을 만나고 내가 얼마나 변화되었는가. Өнөөдрийн цаг мөчид би сүмд яваад Есүстэй уулзаад хэр өөрчлөгдсөн бэ? 십자가 앞에서 십자가를 묵상하시면서 Загламаа минь загламыг тунгаан бодоод 자신을 스스로 점검해 보십시오. өөрийгөө шалгаж үзээрэй. 셋째, Урдгаарт нь 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는가를 보아야 합니다. Бурхныг хайрладаг, хөршөө хайрладаг эсхийг хараарай. 하나님을 사랑하니까 우리가 이웃을 사랑합니다. Бурхныг хайрладаг болохоор бид хөршөө хайрладаг юм аа. 이거 십자가. Энэ бол загламаа юм аа. 위로는 하나님을 사랑. Дээшээ бид Бурхныг хайрлана. 이 땅에는 이웃을 Харин 사랑. энэ газар дээр бид хөршөө хайрлана. 이게 십자가. Энэ загламаа. 이게 십자가의 Энэ 사랑입니다. загламаа хайр юм аа. 예전에는 미워하고 보복하려고 했는데 이제는 다 용서하고 화목하게 지낸다면은 이 사람은 예수님을 닮아가는 사람입니다. Урдам нь уучлалдаг, дургуутдаг, хорсол зөрөөсдөг байсан бол одоо бүгдийг уучлж, бүгдийг инэрч тээж чадж байгаа бол энэ хүн
өөрчлөгдсөн хүн юм аа. 믿음이 좋은 만큼 예수님을 닮습니다. итгэлээрээ бид сайн сайхан болох тусам Есүсийг дүүрээдэг. 저와 여러분은 영과 육이 복을 받으시기를 축원합니다. Та бид бидний махан бис сүнс өрөөгдөсэй гэж хүсэж байна. Амен. 영도 복을 받고 육도 복을 받기 Бидний 바랍니다. махан бис өрөөл ав сүнс маань өрөөл аваасаа гэж хүсэж байна. Амен. 그래서 하나님이 기뻐하시는 하나님의 사람들이 되시기 바랍니다. Тэгэхээр Бурхныг баярлуулдаг Бурхны хүмүүс болоосоо гэж өрөөж байна. Амен. 말씀에 순종하기 때문에 변화를 받습니다. Бид өгөн дуулууртай байдаг учраас өрөөгддөг юм аа. 하나님의 말씀이 100% 믿어지지 않아도 Бурхны үг 100% итгэдэггүй байсан ч 의심이 생겨도 эргэлзээ төрсөн ч 일단 순종해 보세요. эхлээд дуулууртай байгаад үз. 이유 불문하고 Ямар нэгэн шалтгаан тоочдгүйгээр 하나님을 믿으랬으니 Бурхан итгэх гэсэн болохоор 무조건 한번 순종하기로 결단해 보세요. шууд өгдөөгүй тиймээ дуулууртай байхаар шийдээд үз. 순종하면 복을 받습니다. Дуулууртай байвал өрөөл авнаа. 아멘. 아멘. 이것이 바로 하나님의 약속입니다. Энэ бол Бурхны амжилт юм аа. Амен. 신명기는 뭐 주제가 뭐라 했죠? Дэд хууль номны сэдвийг юу гэлээ? 신명기 주제. Дэд хууль номны сэдв юу гэлээ? 기억하라. санагдуун. 네. санагдуун. 네, 신명기의 주제는 기억하라는 것입니다. Дэд хууль номны сэдв бол санагдуун юм аа. 여호와께서 우리에게 어떤 은혜를 Эзэн 주시고 надад ямар ивэл өгсөн бэ? 우리 조상들이 어떻게 해서 Бидний 나락으로 빠졌는지 өвгдөөс юунаасаа болоод завхарсан 왜 бэ? 광야에서 가나안으로 들어가지 못했는지 Яагаад цөлд байж байхдаа Канаан руу орж чадаагүй бэ? 너희는 그것을 잊지 말고 Бид үүнийг мартахгүй 기억하라. санах хэрэгтэй гэсэн үг. Амен. 아멘. Амен. 신명기 28장 Дэд хууль 28. 무엇이죠? Юу илээ? 순종해보. Дуулуурын өрөөл. 예. 순종했을 때는 하나님께서 이런 Дуулууртай байхад Бурхан ийм өрөөлийг өгнө гэсэн. Амен. 이것이 바로 하나님의 언약 약속입니다. Энэ бол Бурханы амлалт юм аа. Амен. 말씀을 지키는 자에게 Үгийг сахигч нэгэнд, 변화를 받는 자에게 өөрчлөлтийг авсан нэгэнд 하나님은 반드시 약속을 지키시는 신실하신 살아계신 Бурхан 하나님. гарцаагүй амлалтаа сахидаг үнэнч эзэн юм аа. Амен. 신명기 10장 13절에 보면은 내 복을 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐라고 기록되어 Бид 있습니다. бол өндөр ихтэй өнөөдөр чи өөрийн хааж байгаа тэгэхээр миний чам тушааж байгаа эзний хууль тогтоол зарилхийг сахихгүй гэж юу хэмээн өгүүлсэн байна. 또 신명기 28장에 보면은 하나님 여호와의 말씀에 순종하면은 들어와도 복을 받고 나가도 아멘. 복을 받고 여호와께서 명령하사 내 창고와 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내린다고 기록되어 Амен. 있습니다. Бид бол харин амьдар харах юм бол эзний үг нь эзэн Яхвагийн үг нь дуулууртай байвал чи орсон ч өрөөдөн, гарсан ч өрөөдөн, мөн эзэн өрөөл айдад чиний гарын нүс, чиний агуулгах сав, талхны сав, дээр Бурхны өрөөл бууна гэж хэлсэн байгаа. Дуулууртай байвал. Амен. 우리가 알다시피 아람 왕의 군대 장관 나아만은 전혀 믿을 수 없었지만 무조건 순종하여서 요단 강물에 7번 몸을 씻었습니다. Амен. Бидний мэдж байгаачлан Арамын цэргийн жанжин Нааман огт итгэл төрөхгүй байсан ч зүгээр нүдэ амиал дуулууртай байгаад Йордан голд 7 удаа биеэ булгасан байгаа. Амен. 그래서 어떻게 됐어요? Тэгсэн чи яалаа? 어떻게 됐어요? Чивэлсэн. 어린아이 피부처럼 치료됐죠. Хүүхдийн арьс шиг цэвэр арьстай болоод эдгэрсэн байгаа. 어린아이 살같이 회복되었죠. Хүүхдийн арьс шиг цэвэр боловроо арьс гарч ирсэн байгаа. 아멘. Уян нь итгэж. Амен. 아멘. Амен. 나아만은 믿고 요단강을 들어간 것이 아닙니다. Тэгэхээр наам итгээд орсон юм шиг. 요단강에 몸을 7번 씻어라. 내 살이 회복되어 깨끗하게 하리라는 엘리사의 말을 믿어지지 않았지만 무조건 Тэг итгээгүй. Чи 7 Йордан гол 7 удаа бол тэгвэл чиний би эдгэрнэ гэж хэлсэн Элишагийн үгэн дээр итгээгүй буюу итгэдэггүй. Тэгсэн ч дуулууртай байгаад үзье да гэж бодоод 7 удаа булсан байгаа. 아멘. Амен. 그런데 기적이 일어났습니다. Гэтэл гайхамшиг бий болсон юм аа. 여러분, 하나님의 말씀에 순종하는 기적이 일어납니다. Хүмүүсээ Бурхны үгэнд итгэвэл дуулууртай байвал гайхамшиг болдгийм аа. Амен. Амен. 순종하면 반드시 기적이 일어납니다. Дуулууртай байвал гарцаагүй гайхамшиг болдгийм аа. Амен. 우리가 주님의 말씀대로 순종하면
진리와 거짓을 분별할 수 있습니다. Бид эзний үгийн дагуу тийм ээ дуулууртай байвал бид үнэн ба худлыг ялгаж чадна. Амен. 진리는 뭐죠? Үнэн гэж юу вэ? 진리는 뭐죠? Үнэн гэж юу вэ? Есүс. 아니 진리가 뭐라 했죠? Үнэн гэж юу гэсэн бэ? Үнэн 변하지 않는데 үнэн хувирдаггүй. 세상은 다 변합니다. Энэ дэлхийн ертөнц хуурч өөрчлөгддөг. 과학과 문명이 아무리 발달할지라도 Шинжлэх ухаан ба тиймээс соёл иргэншил хичнээн хөгжсөн ч 자고 나면 또 바뀌어 있습니다. бид унтаас ирэхэд өөр болсон байт. 영원토록 변하지 않는 것은 Өөрөхөд өөрчлөгдөхгүй зүйл бол 진리 말씀입니다. үнэн болох Бурхны үг юм аа. 이것이 진리입니다. Энэ бол үнэн юм аа. 그래서 예수님께서는 말씀하셨습니다. Тийм учраас Есүс хэлсэн. 너희는 진리를 알지니 Та нар үннийг мэдтүгэ. 진리가 너희를 자유케 Үнэн 하리라. та нарыг чөлөөлөх болно. 진리가 너희를 자유케 하리라. Үнэн та нарыг чөлөөлөх болно. 진리가 너희를 자유케 Үнэн та 하리라. нарыг чөлөөлөх болно. 아멘. Амен. Амен. 흔들리는 세상 속에서 Энэ ганхаж өөрчлөгдөж байгаа 모든 것이 ертөнцийн дунд 흔들리는데 бүх зүйл хөдөлж байна. 보세요. 지금 세계가 어떻게 흔들리고 있어요? Өнөөдөр энэ ертөнц яаж ганхаж хөдөлж байна вэ? 지진이 일어나고 Газар хөдлөлтүүд болсон байна. 불이 불바다가 되고 Гал дүүмэр гарч гал нь далай болж байна. 모든 것이 흔들립니다. Бүх зүйл суур арай чичрэн дөргөн ганхаж байна. 우리는 예측할 수가 없습니다. Бид маргааш юу болохыг төсөөлж чадахгүй. 지금 한국은 불을 껐는데 Өнөөдөр солонгосчууд галаа унтрааж хийж байна. 90%까지는 90% 진화를 했어요. Өчигдөр 90% гэж хэлсэн. 근데 또 새벽에 다시 또 불이 Гэтэл 났어요. өөрөөр дахин галаа унтсан байна. 하나님이 꺼주셔야 되는 거예요. Бурхан л унтрааж өгөх хэрэгтэй юм аа. 소방대원들이 밤을 새워서 정말 진화를 하고 할지라도 Гал хамгаалагч бүтэн шүнжинг тийм ээ одоо оролцсон ч 90% 진화해놓고 나니까 90% унтрлаа гэсэн чинь 또 새벽에 바람이 불었어요. өөрөөр дахин салхи одоо шуураад 또 불이 불. дахиад гал алдсан байна. 불은 누가 끄느냐? Галыг хэн унтраах вэ? 하나님 꺼주셔야 되는 거예요. Галыг бурхан унтраах ёстой юм аа. Амен. 우리의 모든 생사복은 하나님이 주관하고 있습니다. Бидний амьдралын зэрэгэн мандал мөхөл тийм ээ өхөл амьдрал бүгд бурханы гарт байдаг. Бурхан атгадаг юм аа. Амен. 아멘. Амен. 하나님께서 살아계신 것을 순종할 때 경험하게 됩니다. Бурхан амьд оршин байдаг гэдгийг дуулууртай байх үед бид нар амсаж мэдэрдэг юм аа. Амен. 믿음의 사람들이 Итгэлийн хүмүүс 왜 그렇게 믿음의 길을 갈 수 있었느냐? яагаад итгэлийн замаар тэгш явж чадсан болов? 순종했기 때문입니다. Тэд дуулууртай байсан учраас явсан юм аа. 순종하니까 Дуулууртай байсан болохоор 하나님을 체험하게 됩니다. тэд Бурхныг амсаж мэдэрсэн байгаа. 아, 하나님 말씀이 맞구나. Аа, Бурхны үг үнэн юм байна. Нэрээ юм байна. 이 말씀이 과연 맞구나. Энэ үг үнэхээр үнэн юм байна. 과연 하나님은 살아계신다. Аа, Бурхан үнэхээр амьд байт юм байна. 하나님의 말씀은 신실한 말씀이요 진리의 말씀인 것을 경험하게 됩니다. Бурхны үг бол үнэн бөгөөд үнний үг гэдгийг амсаж мэдэрсэн юм аа. 그러니 확신이 생깁니다. Тийм учраас бат итгэл бий болсон. 그러니 믿음이 흔들리지 않냐고 Тийм 경고해 учраас 주십니다. итгэлэн хөдлөөгүй бат өх болсон. 아멘. 아멘. 민수기 14장 28절에는 Хоолой номны 14:28 дээр 내게 이르기를 여호와의 말씀이 내 삶에 두고면 사노라. тэд хэлсэн Яагагийн үгийг би амьдралдаа тангарлаж байна. 너의 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너에게 Та нар 행하리니 миний чихэнд юу сонсгон түүний чинь дагуу би үйлдэнэ. 너의 말이 내게 들린 대로 Та 행한다. нар надад юу сонсгон түүний чинь би үйлдэнэ. 말을 잘해야 합니다. Бид амнаас гарах үгээ сайн хэлэх хэрэгтэй юм аа. 말을 잘해야 합니다. Сайн хэлж 내가 хэрэгтэй. 말한데도 듣는다 했습니다. Тэгээ миний ярьж байгааг сонсдог гэсэн байна. 이스라엘 백성들이 말하는 것과 하나님께서 말하는 것을 하나님께서 들으시고 Израильчуудын яриаг бурхан сонсоод 하나님의 귀에 들린 대로 되게 하시겠다고 Бурхны чихэнд сонсгосны дагуу болгоно хийнэ гэж айлцсан байна. 하나님께서 말씀하신 대로 되었습니다. Бурхны айлцсны дагуу болсон юм аа. 여기서 우리가 분명히 알아야 할 것은 Энд бидний тодорхой мэдэх ёстой зүйл бол 우리가 말하는 것이 굉장히 중요합니다. бидний ярьж байгаа үг яриа маш чухал юм. 말하는 것이 중요합니다. Ярьж байгаа үг чухал юм аа. 말을 잘해야 합니다. Бид сайн ярих хэрэгтэй. 화장실에 가서 말하는 것도 주님은 Бид 들으시고 ноёр очоод ярьсан ш ноёр дотор ярьж байгааг бурхан сонсч байна. 이 언어를 조심해야 합니다. Бид хэл яриандаа болгоомжлох хэрэгтэй. 아멘. Амен. 그래서 제가 항상 여러분에게 좋은 말을 하라.
Тийм учраас би танаас дандаа сайн сайхныг яриа. 믿음의 말을 하면 기적이 일어납니다. Итгэлийн үг хэлтэй байвал гайхамшиг болно. 그러므로 말을 할 때 조심해야 합니다. Үг яриандаа болгоомжлох хэрэгтэй юм аа. 긍정적인 말을 해야 합니다. Бид эерэг үг хэлэхтэй, хэрэгтэй. 하나님이 귀하게 쓰는 사람들은 Бурхнаар эрхэм нандин хэрэглэгдэх хүмүүс нь 긍정적인 믿음을 가진다. эерэг итгэлийн хүмүүс юм аа. 그리고 누구를 만나든 축복의 말을 해야 Тэгээд 합니다. хэтэж уулзсан ерөөлөө үг хэлэх 또 хэрэгтэй. 격려의 말을 해야 Бас 합니다. урамшуулсан үг хэлэх хэрэгтэй. 칭찬하는 말을 해야 합니다. Магтсан үг хэлэх хэрэгтэй. 감사하는 말을 해야 합니다. Талархсан үг хэлэх хэрэгтэй. 화목하게 하는 말을 해야 합니다. Эвнэрхийн үг хэлэх хэрэгтэй. 잘 될 거야. Сайн сайхан болно. 괜찮아, 잘 될 거야. Зүгээрээ сайн сайхан болно. 걱정하지 마. Санаа бүү зов. 하나님께서 너를 축복하실 거야. Бурхан чамайг өрөөх болно. 이런 말을 하세요. Гэдэг үгийг хэлэх хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 이런 말을 하십시오. Ийм үгээр ярьцгаая. Амен. 저는 성전 건축을 하려 할때 Би сүмийн байшин байх гэж байх үедээ 성도들이 목사님 돈이 어디 있습니까? итгэгчид хэлсэн пастраа мөнгө хаана байгаа юм бэ? 또 몽골 다니더니 제주도까지 와서 뭘 한다고 그러고. Монгол бага явж байгаа чэжиг хүртэл одоо юу хийх гээд байгаа юм бэ? 그래서 제가 걱정하지 마. Тэгээд би санаа бүү зовоо. 걱정하지 마세요. Санаа бүү зовоо. 그 어거지. Мөнгө өгөөч. 돈은 오고 있습니다. Мөнгө ирж байгаа. 돈이 없단 말을 하지 않았어요. Мөнгө байхгүй гэж хэлээгүй. 돈 없어서 못해요 소리 안 Мөнгө 했어요. байхгүй учраас чадахгүй гээгүй. 예수를 믿고 나서 단 한 번도 돈 없어서 성경 못 가요 소리 안 Yes, 했어요. эцэс хойш нэг шудаа мөнгө байх учраас илгээд явахгүй гээгүй. 돈 없어서 내가 못 갑니다 소리 안 했어요. Мөнгө байхгүй учраас би явж чадахгүй гэж хэлээгүй. 돈 없어서 하나님 일 못합니다 소리 안 Мөнгө 했어요. байхгүй учраас Бурхны ажлыг хийж чадахгүй гэж хэлээгүй. 우리 장로님이 어떡하려고 그럽니까 목사님 이러면 Нөхөр маань пастораа яа гэж бодож байна гэх тэгвэл 걱정하지 마세요. санаа битгий зовоо. 오고 있습니다. Мөнгө ирж байгаа. 오늘 안 오면 내일 오고 Өнөөдөр ирэхэд байгаа шин 제 가까이 오고 있어요. ойртоод ирж байгаа. 항상 이런 믿음의 고백. Дандаа юм итгэлийн өчил хэлсэн. 그러니까 사람들이 내가 엄청 부자인 줄 알고 있어요. Тэр хүмүүс намайг амар баян гэж бодоод байна. 우리 아버지가 내게 주시고 오고 있다니까. Тэгээ манай надад өгсөн ирж байгаа. 신학교 다닐 때는 내가 아주 재벌 딸이라고 Тэгээ намайг биелэх сургалт явж хаад намайг тэр бондны орхив гинэ гэдэг яриа гарсан байсан. 그래가지고 학비 못 내는 사람 전부 내한테 와서 Тэгээ 얘기를 해. төлбөр төлчих хүмүүс надад ирж хэлнэ. 그래서 내가 3명이나 학비 내줬어요. Тэгээ би 3 хүний төлбөр төлчихсэн. 하나님 오게 하셔서 Тэгээ 받아가지고. бурхан ирүүлжсэн болохоор хүлээж аваа. 그러니까 뭐 부잣집 갖고 아주 재벌 딸이라서 Тийм учраас баян айлын хүүхдээ гэдэг яриа гарсан байсан. 제가 좀 또 있어 보이잖아. Тэгээ би бас мөнгөтэй юм шиг харж байгаа зү. 없어 보이지 않으니까. Тэгээ мөнгөгүй царайгүй байхгүй юу гэсэн. 근데 제주도 와서 제가 농부가 되었잖아요. 일하는 사람. Гэхдээ шээжүүд ирээд би тариачин болсон байна. Ажил хийдэг тариачин болж. 땅파고. Байн газар ухаа. 그럼 딱 나가면 또 있어 보여. Тэгээд гарахаар байдаг юм шиг тариатай ороод гарчихсан. 전혀 그런 일 하는 사람 같지가 않아. Тариагийн тариатай хөнгөө юм шиг, хүн биш юм шиг. 우리 토요가 처음 나와가지고 저한테 자꾸 와서 목사님 맞아요. Тэгээд тояа надад пастортай мөн үү, пастортай мөн үү гэдэг. 맨날 정장 딱 입고 높은 신발 Байн 딱 өндөр 신고 өсгөлтэй костюм бичээтэй зогсож байгааг харж байгаа. 강남에 삼성동에서 보다가 Тэгээд Ганнамдудаа харж байгаа. 여기가 모자 쓰고 이러고 막 Энэ дээр болохоор өссөн газар ухцааг хараад тармуур барьсан. 진짜 목사님 맞아요. Пастортай мөн үү? 아 그래 목사님 맞아. Мөө бивэн. 예 여러분 정말 내가 하나님을 믿기 때문에 Тэгэхээр би бурханд итгэдэг учраас 하나님께서 함께 하시기 때문에 бурхан хамт байдаг учраас 헐걸 봐도 즐겁고 шороо өгсөн ч баяртай. 이 모든 것이 즐겁다는 Бүх зүйл баяр хөөртэй байна. 어제 우리 제자들이 나무를 다듬고 하면서 심는데 얼마나 많이 몇 번, 5번씩 써요. 5번. Дөлшсөр үнээр амна залуу манай чанар маань нөгөө юм намул ногоо одоо ингэ түүгээд түүнийг угаахтаа хэдэн удаа бүр 5 удаа угаасан. 5 удаа зайсан. 세고 다듬고 Тэгээ 씻고 тариа, угаагаа, чанаа, базаа. 그래서 맞아. 여러분이 그러더라고요. Тэгээд таны ам руу орж байгаа. Хичнээн ажилд амжиж байна үү те? 그게 약이 되는 거예요. Энэ тэр ийм болж байгаа. Ийм болж.
많이 드세요. их идээрэй. 많이 드세요. Их идээрэй. Базарсан огоо их идээрэй. 기적이 일어납니다. Гайхамшиг болох болно. Амен. 부부 사이에도 서로 축복을 말하세요. Эцэг нөхөр хоёр ч гэсэн биенийгээ өрөөдөг байх хэрэгтэй. Өрөөлийг хийх хэрэгтэй. 우리 장로님은 저를 제일 좋게 만납니다. Тэгээ манай ахлагч намайг хамгийн хүндэлдэг гэдэг. 저기 계시다. Тэр ард сууж байгаа ахлагч байна. Нөхөр байна. 어떤 이 세계에서 어떤 목사님보다 아내 목사님 말을 제일 은혜 Энэ 받는 дэлхий дээр ямар ч пастораас илүү ихэнх пасторын үгнээс ивэж авдаг гинэ. 제가 잘해서 그렇겠어요. Тэгээ би намайг мундаг болгоод тэгж байгаа гэж юу? 축복의 말을 해주니까 Өгөөч надад өрөөлийг хийж өгч 제 гэдэг. 자존감이 높아지고 Намайг одоо тийм намайг тэгж өрөөхөөр би өөртөө итгэлтэй бол би баярлаад хөөрөөд 내 남편에게서부터 칭찬을 магадгүй 하고 би нөхрөөсөө эхлээд магтаал сонсож байгаа. 어디를 가도 인정을 받으니까 Би хаач очсон хүлээн зөвшөөрөгч байгаа болохоор 기가 좋지 않아요. хаач хүлчийдэггүй. 설교 내려오면 뭐 그렇게 설교를 했냐 이렇게 하면 Номлогийн буугаад ирэнгүүт нөхрөөс нэг юу ярьчваа чи гэж ингээд байвал ямар хэцүү байх вэ тийм? 어떤 목사님이 주님한테 너 진짜 죽고 싶다. Нэг пастор эзнээр болохоор өгмөр санагддаг. 그 목사님은 찬양을 잘 못해요. Яг тэр пастор сайн магтан дуулж чадахгүй. 근데 사모님은 아주 찬양을 잘해요. Яг ихэнх маш сайн магтдаг. 목사님 올라가서 찬양을 하면 Тэгээ пастор гараад магтвал 저 뒤에서 사모님이 ард ихтер 인상 확 쓰고 байдгаараа үрчийдсэн. Биш буруутай бүр чи 그리고 또 сэрчлээштэй гэх юм. 설교를 하면은 Тэгээ номлохоор 제일 뒤에서 хамгийн ард суучаад 나라 잘 살아라. тэгээ өөрийгөө чи ярьж байгаа шиг амьдэрчээш чи. Царайтай удаа хараад идэг. 어떨 때는 부부 싸움을 하고 서면은 Заримдаа хоёулаа хэрүүл хийчихэд энэ дэр дээр бурах үед 동네에다 크게 누나 잘 살아라. өөрийгөө хичээ гэж бичсэн байгаад удаас нь өөрийгөө хичээ гэж 그 목사님은 얼굴이 팽팽했다가 пасторын зарим нэг удаагаар нэг цагаар бүр сандраад өгөө гарсан. 인상을 썼다가 보면 다 잊어버리고 Тэгээд хамаг ихээ мартаад ягчаас бүгдийг мартаад сандраа. 이 설교는 죽을 쓰고 내려온다. Тэгээд нөгөө номлон бантан болж өрөөд уужирдаг гэнэ. хэлсэн. 근데 우리 아이들과 우리 장로님은 Гэтэл манай хүүхдүүд манай нөхөр 제 설교에 잘 은혜를 받는데요. миний номлоос хамгийн хэрэгэл авдаг гинэ. 내려오면 목사님 은혜 받았습니다. Пастор өнөөдөр ирээл 와, авлаа. 우리 목사님 영성 뛰어나네요. Ваа, манай пасторын сүнслэг байдлын гаргууд гоё юм аа. 제가 잘해서 그런 게 아니라 Тэгээд би мундаг сайн байгаа 더 бол 잘하라고 илүү сайн бай гэж. 용기를 주니까 Тэгж надад зориг өгч байгаа. 예, 어디 가든 키가 죽지 않는다. Тийм учраас хааж утсан би хүлчээдэггүй. Юунаас айхгүй. 부부 사이도 서로 Тэгэхээр 축복하세요. ихтэй нөхөр хоёрын хоорондож би нэгэ ерөөх хэрэгтэй. 당신은 잘 될 거야. Чи сайн сайхан 복 болно. 받을 거야. Чи ерөөл авах болно. 하나님께서 축복하실 거야. Бурхан ерөөх болно. 자녀들에게도 그렇게 Өөр 하세요. хүүхдүүдтэй ч гэсэн тэгж хэлээ. 너희들은 잘 될 거야. Та нар сайн сайхан болно. 너희들은 축복을 받을 거야. Та нар ерөөл авах болно. 너희들은 성공할 거야. Та нар амжилтанд хүрнэ 이렇게 말하세요. гэж хэлж байгаа. 말한 대로 됩니다. Хэлсний дагуу болдог юм аа. Амен. 우리는 말한 대로 됩니다. Бид хэлсний дагуу болдог юм аа. Амен. 여러분들이 말하는 기도해도 응답되지 않으면 Та нарын тиймээ залбирал хариулагдахгүй байвал 세 가지를 한번 생각해 보세요. гурван талаас нь бодоод үз. 내가 열심히 기도했는데도 응답이 Би 되지 않는다. идэвхтэй залбирсан ч гэсэн хариулт байхгүй. 한번 생각해 보세요. Тэгвэл бод. 회개하지 않은 죄가 있는가 살펴보세요. Нэгдүгээр гимшээгүй гим нүгэл байгаа биш байгаа гэдгийг 내가 хар. 혹시 회개하지 않은 죄가 있는가 Арай би гимшээгүй гим нүгэл надад байгаад байгаа биш үү? 한번 살펴보세요. гэдгээ зөвхөн хараарай. 그리고 무조건 응답해달라고 기도하고 있는가. Тэгээ эсвэл хоёрдугаарт нь би юу ч болсон заавал хариулгээ тулгын шаардаа залбираад байгаа юм биш. 무조건 응답해달라고 내가 때를 쓰고 있는가. Шууд хариулж өгөөд би бүр тийчнээд газар унаас авчаад байгаа юм шиг залбираад байгаа биш. 또 내가 하나님 앞에 불순종한 것이 Бас 무엇인가. Бурхны өмнө надад дуулуургүй ямар нэгэн байна. Би бурхан дуулуургүй байгаа ямар нэгэн байгаа биш байгаа. 이 세 가지를 한번 점검해 Энэ 보세요. гурван зүйлийг амьдралаасаа хайгаад үз, шалгаад үз. 자기 자신을 날마다 살펴야 합니다. Өөрөөрөө бид үргэж өдөр болгон шалгаж явах хэрэгтэй юм аа. 내가 정말 하나님 뜻대로 살고 Би 있는 үнэхээр Бурхны хүслийн дагуу амьдарч байна уу?
내가 정말 하나님의 뜻을 생각하면서 살고 우리가 있는가? бурхны хүслийг бодож амьдрч байна уу? 혹시 내 욕심을 채우려고 하고 있는가? Арай би өөрийнхөө шунлыг гүйцээх гэж байгаа юм биш байгаа да. 이걸 한번 점검해 보세요. Гэдгээ шалгаж үзээрэй. 이런 것들을 걸리면 기도가 응답되지 못합니다. Хэрвээ энэ зүйлсүүд ингэ гогдчихвол бидний залбирал хариулагддаггүй. 이웃을 미워하면서 Хөршөө үзий ядчээж 부부 싸움을 하면서 Эхлээд нөхөр хоёр хэрэлддэг байж 다툼을 일으키면서 маргаан зөрчилдөөр дунд байж 작전기도 하고 шийдсэн залбирал хийгээл 기도하면 절대 응답되지 않습니다. зуурлалаа гэд огт хариулагдахгүй. 먼저 화목해요. Эхлээд гимших хэрэгтэй. 먼저 화목해요. Эхлээд эвнэлтэй байх хэрэгтэй. Эвтэй. Амен. 다른 사람을 용서하고 기도해요. Бусдыг уучлан залбирах хэрэгтэй. 그래야지 그 기도가 하나님께 응답이 됩니다. Тэгжээс тэр залбирал Бурханд хариулагдах болно. 그리고는 마지막에는 하나님의 뜻대로 되기를 원합니다. Тэгээд хамгийн сүүлд Бурханы хүслийн дагуу байгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. 여러분 요한일서 5장 14절과 15절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 이거를 하나님의 다윈 14에서 15에 가로등이 짓습니다 요한일서 5장 14절 15절 이거를 다윈 14, 15. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함은 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하려면 들으십니다. 우리가 무엇이든지 구한 바를 들으시는 줄을 안죠. 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄로 또한 아느니라. Бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан тэр биднийг сонсдог нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм. Бид юу ч гуйсан тэр биднийг сонсон гэдгийг бид мэдвэл бид түүнээс гуйснаа авсан болохоо мэднэ. 아멘. 여러분 하나님의 뜻대로 이루어지기를 구했더니 반드시 응답되었다는 것입니다. Анхаараарай. Бурхны хүслийн дагуу болоосоо гэ гуйсан чинь яг хариулагдсан гинэ. 아멘. 그래서 더불어는 하나님의 뜻대로 이루어지기를 기도하면 이미 얻은 줄로 안다는 것입니다. Тэгээд түүний дараа бид нар би Бурхны хүслийн дагуу гуйвал угаасаа авсан гэдгээ мэднэ. Бурхны хүслийн дагуу заавал биелдэг болохоор авсан гэдгээ мэднэ гэдэг итгэл үүнд байна. 아멘. 이것은 사도 요한의 간증만이 아닙니다. Энэ зөвхөн Илч Иохны гэрчлэл биш юм аа. 저와 여러분 하나님의 뜻대로 구해야 합니다. Тэгэхээр та бид итгэлийн Бурхны хүслийн дагуу гуйх ёстой. 기도의 마지막에는 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. Итгэлийн төгсгөл эцгийн хүслийн дагуу болоосоо гэж хүсэж байна юм аа. 내 생각은 이렇게 되기를 원하지만 Миний хүсэл ийм болоосоо гэж хүсэж байгаа ч 마지막에 기도의 마무리는 아버지의 뜻대로 되기를 итгэлийн сүүлийн 원하나이다. төгсгөл нь эцгийн хүслийн дагуу болоосоо гэж хүсэж байна. 이것이 응답받는 기도입니다. Энэ бол хариулт авдаг залбирал юм аа. 아멘. 이런 기도를 하나님께서는 가장 좋게 응답해 주시는 Тийм учраас ийм залбирал Бурхан хамгийн сайнаар хариулж өгдөг юм аа. 아멘. 저는 이런 체험을 많이 했습니다. Би ийм туршлага амьдралдаа олон удаа авч үзсэн. 처음에 기도 자리에 앉으면 Анх залбирлын судал суул. 내 뜻을 구합니다. Би өөрийн хүслээ гуйдаг. 그러나 기도하고 막 일어날 때는 Харин залбирлын суулаас босохдоо 하나님의 뜻에 마음 설득을 당합니다. Бурханы хүсэл сэтгэл маань ятгагддаг. 아멘. 네. 그리고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. Эцгийн хүслийн дагуу болоосоо гэж хүсэж байна. 아멘. 이제 우리는 욕심을 내려놓으세요. Одоо бид бүгдээрээ шунлаа буулгацгаая. 저를 따라해 보세요. Намайг дагаад хэлээрэй. 하나님의 뜻대로 하옵소서. Бурхантай хүслээрээ болоорой. 하나님의 뜻대로 하옵소서. Бурханы хүслээр болгоё. 아멘. 하나님의 뜻대로 이루어지기를 원합니다. Бурхан таны хүсэл биелээсэй гэж хүсэж байна. 기도하면서 주님께 온전히 맡기세요. гэж залбирангаа Бурханд бүрэн 100% даатгаараа. 아멘. 사람의 머리로 생각하는 것보다 더 좋게 응답해 주시고 Хүний толгооноос бодхоос ч илүү сайнаар хариулж өгдөг. 넘치는 복을 주시는 것을 체험하게 될 Тэгээд 것입니다. халигд цалигсан өрөөл өгч байгааг та нар амсаж мэдрэх болно. 아멘. 할렐루야. 요한복음 9장 32절과 33절에 보면은 야고보는 9, 32, 33ыг харуул 이 맹인이었던 사람이 이렇게 말씀을 창세 후로 맹인으로 난 자의 눈을 했다는 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할 수 없으리다. Төрөлхөөс хүний нүдийг нээснийг цаг хугацааны эхлээс хойш хийж сонсоогүй. Энэ хүн Бурханаас ирээгүй юм бол тэр юу ч хийж
чадахгүй байх байсан гэлээч. Амен. 하나님께서 보내신 사람이 아니라면 어떻게 이런 일을 할 수 있겠느냐라는 의미입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурханаас илгээгээгүй хүн юм бол яаж ийм зүйлийг хийж чадж байгаа юм бэ гэсэн утгатай юм аа. 아멘. 요한복음 9장 17절에는 보면 Иохан 9:17 дээр харуул 바리새인들이 맹인이었던 사람에게 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐라고 했을 때 Фарисеучуд сохор таньдаж тэр чирийн нүдийг нээсэн чи түүний тухай юу гэж хэлэх вэ гэх үед 맹인이었던 사람은 선지자입니다라고 대답했습니다. сохор хүн тэр бол иш үзүүлэгч байсан гэж хариулж байгаа. 엘리사 선지자가 기적을 얼마나 많이 행했습니까? Илиш иш үзүүлэгч ямар олон гайхамшиг үйлдэлээ. 하나님께서는 하나님이 보낸 사람, Бурхны илгээсэн хүн. 하나님께서 쓰시는 사람을 통해서 일하십니다. Бурхан өөрийн хэрэгэлдэг хүнээр дамжуулан ажиллах юм аа. 제가 지금까지 몽골 영성사관학교와 리더십 아카데미를 이끌어오면서 Өнөөдрийн Монголын сүнслэг манлал академиг удирдах 여러분들이 저를 대할 때 та бүхэн надтай харьцах үед 저를 볼 때 하나님이 보내신 사람이다라고 인정해 주셨기 때문에 하나님이 성령으로 일하셨습니다. намайг Бурханаас илгээсэн хүн гэж хүлээн зөвшөөрсөн болохоор Бурхан ариун сүнсээр ажилласан юм аа. 아멘. 하나님이 보내신 사람이라고 인정해 Бурханы 주었기 илгээсэн хүн гэж хүлээн зөвшөөрөх нь чухал байна. 아멘. 13년을 이렇게 한결같이 성령님이 일하셨습니다. 13 жил яг л ингэж л ариун сүнс л өөрөө ажилласан юм аа. 아멘. 여러분, 맹인이었던 사람은 하나님께서 예수님을 통해서 자신의 눈을 뜨게 하셨다는 것을 믿었습니다. Хүмүүсээ тэр сохор хүн Бурхан Есүсээр дамжуулан өөрийнх нь нүдийг нээсэн гэдэгт итгэсэн байна. 아멘. 절대 주권을 가지신 하나님께서 자신의 눈을 뜨게 해 주셨다는 것을 믿었습니다. Туйлын эрх мэдлийг барьдаг Бурхан өөрийнх нь нүдийг нээж өгсөн гэдэгт итгэсэн байна. 욥을 한번 보십시오. Йовыг аваад үзье. 욥이 큰 시험을 당해서 모든 것을 잃었습니다. Йов том сорилтонд ороод бүх зүйлээ алдсан юм аа. 그때 욥은 이런 고백을 했습니다. Тэр үед Йов ингэж хэлсэн. 주신 이도 여호와시오. Өгсөн нь ч Йehova. 거두신 이도 여호와시오. Буцаага тавдаг нь ч Йehova. 여호와 이름을 찬송 받으실 Йehовагийн нэрэл магтагддаг. 아멘. 이런 고백을 했습니다. Ийм үчил хийсэн юм аа. 악한 사람들이 와서 자신의 것을 빼앗아 갔습니다. Хүмүүс ирээд түүний юмыг булаагаад явсан. 그러나 욥은 원망하지 않았습니다. Гэвч Йов гомдлоогүй, 불평하지 않았습니다. төгшөөгөөгүй. 하나님께서 모든 것을 하셨다고 고백했습니다. Бурхан бүгдийг хийсэн гэж үзсэн. 여러분, 우리도 이런 믿음을 Хүмүүсээ бид ч гэсэн ийм итгэлтэй болцгоё. 아멘. 아멘. 저와 여러분도 이런 믿음을 가지셔야 합니다. Та бид ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй ба. 아멘. 그것은 대단한 믿음의 고백입니다. Энэ бол маш агуу итгэлийн өчил юм аа. 적어도 예수를 믿는다면은 우리는 네. 이런 고백을 할 수 있을 정도가 돼야 돼요. Бид Есүс итгэдэг гэж байгаа бол ийм өчил чадах хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй юм аа. 아멘. 다윗이 압살롬의 반역으로 인해 도망갔을 때 Давид Авсаломын уралдаас зовдох үедээ 시므이가 다윗을 계속 저주했습니다. Шимея Давидыг замдан байн хараасан байдаг. 그때 장군 중 아비새가 아들에게 이렇게 말했습니다. Түүний үед түүний зэргийн занжин Абиша Давидэд ингэж хэлсэн. 이 죽은 개가 어찌 내 주 왕을 저주하였을까? Энэ үгсэн нохой чинь юунд миний эзнийг хараагаад байна. 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 빼게 하소서. Та тушаа гарч тэгвэл би гол гараад нөгөө талд очиж түүний толгойг тасалж авсуу. 예, 다윗은 아비새에게 Давид Абишад хэлсэн. 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 해하려 하였거든. Биеэс нь гарсан миний хүүч миний амийг ирж байхад 하물며 베냐민 사람이라. энэ тийм ээ одоо Бенамин хүн гэсэн. 여호와께서 그에게 명령한 것이니 Хэрэв эзэн түүнд тушааж намайг хараалгаж байгаа бол 너가 저주하게 버려두라. тэр намайг харааж л байгээ. 혹시 여호와께서 나의 온통함을 감찰하시니 Магадгүй Йehova миний тийм ээ алдаа гүүгээр нөгчж байгаа юм билүү? 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 손으로 내게 갚아 주시니 Амен. Өнөөдөр түүний хараалаас болоод эзэн намайг өрөвдөж сайнаар надад хандах ч юм билүү? 아멘. Амен. 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 갚아 주시니 Өнөөдөр тэр хүн намайг хараасан болохоор эзэн надад төлж өгөх байхаа. 여러분 못된 사람을 보면은 화가 나고 아멘. 보복하려 하지 Тийм 마세요. учраас та нар болохгүй бүтэхгүй хүнийг хараад таны гомдоож зөвхөж харааж явал адилхан уурлаж бухимдах хэрэггүй. 잠잠하세요. Харин намгүй
амьдргүй. 하나님께서 허락하지 아니하시면 그래 бурхан зөвшөөрөөгүй л бол 누가 저주한다 해서 그런 일이 일어나지 않습니다. тэр хүн намайг хараалаа гэд тэр хараад над дээр ирэхгүй. 그러므로 하나님 앞에 기도하세요. харин бурхан дандаа залбир. 아버지 왜 이렇게 억울한 일을 당하게 Аваа 하십니까? намайг яагаад ийм хэцүү байдалд оруулсан бэ? 왜 사업에 어려움을 겪게 Яагаад миний 하십니까? бизнес ингэж дампуурч зовж байна 이렇게 기도하세요. гэж залбир. 하나님께서 모든 것을 하셨습니다. Бурхан бүгдийг хийсэн юм аа. 모든 문제를 놓고 하나님 앞에 기도하는 사람은 은혜를 받습니다. Бүх асуудлаа бариад бурханы өмнө залбирдаг хүн бурханаас ивэл авдаг юм аа. 은혜를 받을 뿐만 아니라 믿음이 살아납니다. Ивэл аваад зогсохгүй итгэлэн өсдөг юм аа. амьдрэх юм аа. 믿음이 살아나니까 문제가 해결을 받습니다. Итгэл амьдрал сэргийдэг учраас асуудал шийдэгддэг юм аа. 문제가 Амен. 해결되는 것뿐만 아니라 하나님을 체험하게 됩니다. Асуудал шийдэхдээ зогсохгүй бурханыг амсаж мэдрэх болно. Амен. 기적을 체험합니다. Гайхамшигыг амсах болно. 성공을 했을 때에도 Ялалт байгуулах үедээ ч 우리는 자신이 잘나서 성공한 것이 아니라 бид өөрсдөө мундаг ярьж байгаа биш ээ. 하나님께서 축복하셔서 성공했다고 고백해야 Харин 합니다. бурхан юрөөсөн болохоор би ялсан гэж өчөөрөө. 아멘. Амен. 예배 시간에 은혜를 받는 것도 마찬가지입니다. Мөрөглөө цаг дээрээ дахин чаглах юм. 사람을 통해 은혜 받는 것이 아닙니다. Хэн нэгэн хүнээр дамжиж ивэл авдаг юм биш ээ. 앞에서 선포하는 선포자의 말씀을 통해 하나님께서 은혜를 받게 하시기 때문에 은혜를 Өөр 받습니다. зогсоод номлож байгаа номлогчийн үгээр дамжуулан бурхан ивэл аваад хүргэсэн болохоор ивэрдэж байгаамаа. 아멘. Амен. 하나님께서 은혜 받게 하시지 않으면 은혜 받을 수 없습니다. Хэрвээ бурхан ивэл авахаар болохгүй бол бид нар ивэл авч чадахгүй маа. 다 은혜 받는 것은 아닙니다. Сууж байгаагаар бүгд ивэл авдаг юм биш ээ. 그러므로 목회자를 영시하고 우상화해서도 안 됩니다. Тийм учраас пастрыг сүнслэгжүүлж эсвэл пастрыг шүтэж болохгүй маа. 하나님께서 은혜를 주시는 것입니다. Бурхан ивэл өгч байгаа юм шүү. 하나님이 보낸 사람을 통해서 은혜를 주시는 Бурхан 것입니다. өөрийн илгээсэн хүнээр дамжуулан ивэл өгч байгаамаа. 아멘. Амен. 하나님께서 선포자를 통해 말씀으로 은혜를 주시는 것입니다. Бурхан тухайлагчаар дамжуулан түүнийг үгээрээ ивэж байгаамаа. 아멘. Амен. 그러므로 하나님께 영광을 돌려야 하고 Тийм учраас бурхан даалдрыг өгөх хэрэгтэй. 하나님께만 감사해야 합니다. Бурханд талархах хэрэгтэй. 아멘. 아멘. 요한복음 9장 34절 Иохан 9:33. 그들이 대답하여 이르되 Тэд хариулахдаа 내가 온전히 제 가운데 나서 우리를 가르치느냐 하고 Үчигдэн 이적견 гэм нүгэл төрсаадлаа бидэн заах нуу чи хэмээн түүнийг хөө гарлаа гэсэн байна. 맹인이었던 사람은 예수님을 가리켜서 하나님으로부터 온 자라고 했습니다. Би төрөлхий сохорхон Есүсийг Бурханаас ирснийг ингэж хэлсэн. 그래서 사람들은 맹인이었던 사람을 출고시켜 Харин хүмүүс тэр сохрыг хөөж гаргасан. 당시에는 출교를 하는 것은 돌에 맞아 죽을 수도 있었습니다. Тухайд ингэж хөөдөж гарах нь чулуун шидүүлэн өөхөгч аюултай байсан. 그래서 사람들은 예수님을 믿으면서도 출고 당할까 봐서 두려워서 Тийм 아무 учраас 말도 Тийм 못했습니다. учраас хүмүүс Есүс итгэсэн ч гэсэн тийм ээ хөөгдөж салгагдаж чулуудуулахгүй гэсэндээ тэрийг илэрхийлдэггүй байсан. Тухайн зүйл. 그런데 이 맹인이었던 사람은 자신이 출교당할 것이라고 생각하지도 못하고 Гэтэл энэ сохорхон өөрийгөө хөөгдөж гарган чулуудуулна гэж бодож сөхөөгүй 예수님을 가리켜서 하나님으로부터 오신 분이라고 말했습니다. Есүсийг Бурханаас ирсэн хүн гэж хүлээн зөвшөөрсөн. 대단한 믿음입니다. Энэ бол маш агуу итгэл юм аа. 대단한 Энэ бол 믿음이잖아요. агуу итгэл юм. 맹인이었던 사람은 눈을 뜨기 전까지 Тэр сохорхон 사람들로부터 동정을 받던 тэр 사람입니다. сохорхон нүдээ нэг хүртлээ бусдын доромжлол байсан хүн юм аа. 그런데 눈을 뜬 후에는 사람들로부터 핍박을 받았습니다. Харин тэр тийм ээ одоо нүдээ нээснийхаа дараа хүмүүсийн хавчланд орсон юм аа. 눈 뜨기 전에는 사람들로부터 늘 보호를 안 됐다. Тэр нүдээ нээхээс өмнө хүмүүсийн өрөвдөл ба хөөрхийллийн дор байсан юм аа. 그런데 눈을 뜬 후에는 사람들로부터 핍박을 당했어요. Гэтэл тэр нүдээ нээсэн чинь хүмүүс түүнийг хавчиж хүмүүсийн хавчланд орж эхэлсэн. 하나님의 축복을 받아 눈을 떴으니 좋은 일만 있어야 할 텐데 Бурхны өрөөл аваад нүдээ нээсэн байхад сайн сайхан зүйл амьдрах нь тохиолдох ёстой биш гэж юу? 오히려 핍박을 받았어요. Гэтэл эсэргээрээ бүр хавчигдсан байна. 예수님을 믿고 은혜를 받아 아주 좋은데 갑자기 사업이 어려워지고 Есүс тэр нэрэл аваад сайхан байхад гинт бизнес дампуурч, бизнес хэцүүдч дампуурч. 핍박과 고난을 당해도 여러분 낙심하지 마세요. Хавчдаг зовлон тулгарсан ч та бүхэн бүү шатраараа. 아멘. Амен. 고린도전서 10장 13절 1-р Коринт 10:13
사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님을 믿고서 너희가 감당하지 못할 시험을 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 점에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 아멘. 하시느니라. Та нарт учирсан сорилт нь хүн тохиолддог зүйл. Бурхан итгэмжтэй. Тэр та нарын Христчийг идэртэл сорилтыг зөвшөөрдөггүй. Харин давж гарахын тань тулд сорилттой хамтран гарцыйч буй болгоно. Амен. 여러분 하나님께서는 우리가 감당하지 못할 시험을 우리에게 허락하지 Бурхан 않습니다. бидний давж гарахгүй сорилтыг бидэнд зөвшөөрдөггүй. 내가 감당할 시험만 허락합니다. Харин миний давж гарах сорилтыг надад өгсөн. 순교는 아무나 하는 것이 아닙니다. Амиа залслахыг хийх хүснээр 하나님은 хийдэг. 누구에게나 순교를 허락하지 Бурхан 않습니다. хийх хүсэнд нь амиа зорихыг зөвшөөрдөг. 순교할 만한 믿음이 있어야 순교가 Амиа 됩니다. зорих хэмжээний итгэл байж ижил амиа зордог. 아멘. Амен. 감당할 시험만 우리에게 Бид 허락하십니다. давж чадах сорилтыг л зөвшөөрдөг юм аа. 그리고 어떤 시험이 와도 우리로 하여금 감당하게 하시고 Тийм учраас ямар сорилт ирсэн бэ? Бидний зоригтой байлгаж 모든 것을 해결할 수 있게 해주십니다. бүх зүйлийг шийдэж чадхаар болгодог юм аа. 그러므로 믿는 것만큼 시험이 옵니다. Тийм учраас бид хэр итгэж байгаа тэр хэрээр бидний сорилт ирэх болно. 아멘. Амен. 은혜를 받고 믿음이 생기기 때문에 믿음만큼 시험을 Бид 겪습니다. ирээл аваад тийм ээ итгэлтэй болж байгаа учраас бид итгэсэн хэрээр сорилттой юм аа. 그런데 이 시험을 잘 견디면 Харин энэ сорилтыг сайн давчихвал 믿음이 성장하게 돼요. итгэл өсөх болно. 예. 평소에는 믿음이 자라지 않습니다. Жирийн үед итгэл өсөхгүй байж байгаа. 아무 일이 없을 때는 믿음이 자라지 Юу ч 않습니다. болохгүй бол итгэл өсөхгүй. 환난과 시험이 있을 때 Харин сорилт зовлон ирэх үед 하나님 앞에 매달려서 기도하다 보면 Бурханаас зуураа залбираад байвал 은혜를 받고 기적을 체험합니다. ивэл аваад гайхамшигыг авсан. 그래서 믿음이 좋아집니다. Тийм учраас итгэл нь сайжирна. 그러므로 여러분 시험이 와도 낙심하지 Тийм 마세요. учраас хүмүүсээ сорилт ирсэн ч бүр шантраараа. 시험이 Амен. 와도 낙심하지 마세요. Сорилт ирсэн ч бүр шантраараа. 사방에 애성을 당할지라도 Иргэд орнд маань асуудал бэрхшээл намайг хучсан ч 하늘 문은 열려 있습니다. Тэнгэрийн хаалга нээлттэй байгаа. Амен. 믿음으로 사세요. Итгэлээр амьдраараа. Амен. 그러므로 오늘 이 시간 여러분은 예수님께 내 마음의 문을 엽니다. Тийм учраас өнөөдөр та Есүсээ би тань сэтгэлийнхаа үдийг нээж байна. 성령님 내게 오셔주셨습니다. Ариун сүнс танаа дээр ирээч. 성령님 내가 모셔드립니다. Ариун сүнс би таныг урьж байна. 성령님 내게 오셔서 Ариун сүнс танаа дээр дүүрэн 지혜를 өгөөч. 주시고 Мэрэгэн ухаан өгөөч. 영절을 주시고 Сүнслэг ялгаж төр өгөөч. 하나님을 아는 총명을 주세요. Бурхны ажлыг мэдэх мэрэгэн ухаан өгөөч. 이런 기도를 해야 합니다. гэж залбираасаа гэж хүсэж байна. 아멘. Амен. 볼 것을 정확하게 볼 수 있는 것이 축복입니다. Харах ёстой зүйлийг тодорхой харж чадах нь ерөөл юм аа. 늘 세상 것만 보인다면은 Хэрвээ энэ ертөнцийн зүйлс харагдаад байвал 얼마나 별을 다해도 유혹이 많습니다. сулаад явж байгаа хүн ямар буруу татлага байх вэ? 늘 자학이 내게 들어옵니다. Үргэлжил гэм нүгэл тэр уруу татлагаар над руу орж ирнэ. 저와 여러분은 주만 바라보세요. Тийм учраас бид бүгдээрээ эзнийг л харцгаая. Амен. Амен. 몽골 교회 여러분, Монгол чуулганы итгэжтэй 청년들이고 залуучууд минь ээ. 한국에 와서 이 아름다운 제주도를 하지만 Солонгосын үзэсгэлэн чэлж арал дээр байгаач. 고향을 떠나서 얼마나 수고가 많았어요. Нутгаас ирээд энд байгаа та нар маань ямар их хэцэж байна. 고향 하늘을 저는요 이 제주도 하늘을 보면서 Би энэ Чэжүүгийн тэнгэрийг харахтаа 날마다 몽골 하늘을 보는 것 같아요. өдөр болгон Монголын тэнгэрийг харж байгаа мэт байдаг. 하늘만 보면 몽골을 위해서 Би 기도해요. тэнгэрийг харуул Монголын төлөө залбирдаг. 부르는 바람 소리에도 Одоо эсгэрийн шугах салхины дуундаж гисэн. 우리 제자들의 숨결을 느끼는 Би 거예요. үнэхээр дагалтын сэрэг амьсгалыг мэдрэх шиг болдог. 항상 그리워. Үргэлж сэтгэлдээ санагдж байдаг. 여러분 낙심하지 마세요. Тийм учраас та нар бүү шантраараа. 제주가 아무리 아름다워도 Чэжүү хичнээн үзэсгэлэнтэй байсан ч 천국만 하겠어요. тэнгэрийн улсыг гүйцүүлэх гэж, 주님만 하겠어요. эзнийг гүйцүүлэх гэж, 부모님이 계신 몽골만 하겠어요. эцэг ээжийн амьдарч байгаа Монгол орныг гүйцүүлэх гэж. 그러나 이곳에 와서 주님을 만나고 Харин тань газар ирээд эзэнтэй уулзаад 주님께 기도한다면 эзэн залбирч байвал 여러분은 하나님께서는 위대한 사명자들이 та бүхэн 되십니다. Бурхнаар хэрэглэгдэх агуу дуудлагын эзэд болох болно. Амен. 다음 세대를 준비시키는 사명자들이 되십니다. Дараа үеийнхээ бэлтгэдэг дуудагдсан хүмүүс болох юм аа. Амен.
이곳에 보낸 것은 부모 형제 떠나서 보낸 것은 믿음을 자라는 아멘. Таны ээж аваас ч салган энэ газар руу явуулсан итгэлээрээ өсөөрөө сайн итгээрэй гэсэндээ юм аа. 모든 것을 하나님께 맡기라는 것입니다. Бүх зүйлийг Бурхандаа даатгаараа. Амен. 무엇을 먹을지 마실지 모든 것 하나님께 Юу 맡기라. идэм бэлээ, уудэм бэлээ бүгдийг Бурхандаа даатгаараа. Амен. 그리고 기도하십시오. Тэгээд залбираараа. 내게 좋은 만남을 주세요. Надад сайн учрлыг өгөөч. 만남의 복을 주세요. Надад учрлын уулзалтын өрөөл өгөөч. 내가 무엇을 해도 행복한 사람이 되게 Би 해주세요. юу ч гэсэн аз жаргалтай хүн болоход туслаач. 너를 이루는 하나님을 경외하고 Үргэлж дээшээ Бурханаас 이 имэж. 땅에는 영혼을 사랑할 줄 Бас 아는 энэ газар дээр сүнслүүдийг хайрлаж мэддэг. 이러한 하나님의 사람들이 되십시오. Бурхны хүмүүс болцгоё. 그럴 때 우리 하나님께서 성령으로 여러분을 도와주시오. Тэгэхэд бидний Бурхан ариун сүнсээрээ та бүхэнд туслах болно. 아멘. 아멘. 세상을 바라보지 마시고 Энэ ертөнцийг битгий хараарай. 오직 주님만 바라보고 Зөвхөн эзнийг л хараарай. 세상 바라보면은 믿음이 사라집니다. Энэ ертөнцийг хараад байвал итгэл сарндаг, алга болдог. 믿음이 없어지면 자꾸 걱정만 남습니다. Итгэл сарнаад алга болчвол санаа зовнил, санаа зовнил. 주님을 바라보면 Харин эзнийг харуул 믿음이 살아납니다. итгэл амьдрын, 비전이 생깁니다. алсын хараа бий болно. 기쁨이 있습니다. Баяр хөөр бий болно. 마음이 평안해집니다. Сэтгэл амар тайван болно. 그리고 할 수 없다가 할 수 있다로 Тэгээд 변합니다. чадахгүй гэжсэн нь чаднаа болж өөрчлөгдөн. 그래서 담대해집니다. Тэгээд зоригтой болно. 이런 믿음의 소유자들이 다 Ийм 되시기를 итгэлийн 주의 이름으로 эзэн 간절히 болосоо 축원드립니다. гэж эзний нэрээр өрөөж байна. 아멘. 아멘. 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다. 할렐루야, Бурхаава таньд баяр.